sie on be san ho obi ohwe program ofa sorry no say kan we ache wan kentimu a ubuduru danu a be ko galadi akofo obi ka ye chiwa ya chiwo ya nchiwa ukọ na enso na hwe sa so ni nkan kwati asem nchiro na anso yeye na oka bi achi obi ohunu se di sitie unso yeye na afi wo kasa wo so badwenu wo se bire bia na ehia me no ye me ntie na semanya bia ndi kwa sa me mma me ho so na me kasa ti afoforo me ka chi oba tan ya wo tie me wa ntoka da nto sakreda na ne wo hunu se ne ba bi atima toka wo se nkotena front na ba ne momu se so ne ma me so se wo baifo wa nkanti mama me wanyina wi be kwa akoton kodari nyina wo hunhum fam no wa hye wona se na no so de na de bebrewo dia me kan che ba bi obi agina ne no mane nso wani na ma obonyo so na sire twedi ampon se obi nhira ya ofe nti ono so mfa wunduru na berepam no se urade selete so do be fra ebe ya akodo na ya ni je dia mo abrabo ohia ne namo anyu no na enso fa kwampa zo pesika chiawa okay enoti ma ya fa libre empesika ne mum se ya fa kwampa so edinya yesika ibidi amana yede na empo hwe urade anim na urade ewo ne pa alimu bia ewo sikasem 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 sikaya de ye sikaya de nyina hello sikaya de fe lekirasem afei ye afei ayere ahidi ayere ahidi ayere ahidi ayere lele kachika eja that's the animal fire oba I for Aswadi na kwame amakuna be na friend original in Nigeria the building contractor papa kuchina good na me ho kan ye so kiaw imagine papa the to go shoot you na sha na say they send your top no hey want to say e binom obo ho say asian ko na sonko na bi oba no kwasem papa mo asem wani daddy lumba kasha the question sika dey fe no nya bibi di to hear bo dia send it and say been paid over fashion and carry say na bobo no na e pen ne pa so ibi say e be put ho papa so e pesika na mo e da CP no okay hello bonjour mama yeah ba je vous dis no ma je so bajo bi so blue mama bajo wala ma ti na tiri ma na better ka mo yi ma no ka ka bajo se me ye adwuma bia me ye glass adwuma obi e window ba ko a woni ni panaka mejo 1 cd next what you na se me so me ye window ba ko a me ni panaka man ti ase ye ma na se me so me 10 cd za next ti ase ye adwuma no atua ma bajo e do fun ti e boni ana oh debi be say bargaining no marketing for no e times bi wano na de into what ma say anti obi betumi aton kambu baako 100 cedis obi so betumi aton 200 cedis ni nyina no ye kwan abefa so abedu nkomo okay hello ofo kwajo space hey mane odom que nous les bas font après me d'avoir bien et d'avoir bien que font un jeune de chaque coin on m'a dit l'homme m'a dit l'homme ya que papa de na à cette fois on m'a dit ba pour ni no o tu obedi scan obedi ji one year obedi scan obedi ji che ego abana se wo Ghana ina mu ko bobo ko tini ko bobo abana ne o ba de ya de ne si wa kan te ma obedi ske bi ni o se uji na ukumu o mana ye that's over no okay hello baby free with you free biaso the payment atwi en koyanim kaya devi afunja obi ho pa nipe ne ya but sufe no ya pa Osei ni sikana te na ngatanya ya na sufe no na ya na ya diskadi ya dinya skanzu ya yi okay
Hello. Hello. Oh. You best say yeah, mamuntie radio no monchom. Hello. Oforisuo bembe. Yey. Papa na bibia boko die. Jina me na asutwe. Edo de na se na me wo felumba omuna samwa ohina yere obia wonye. Mo den sa kwaba no. Edo de na se we ye SK Bolas na menene oboa se sekekera me de kasa fi. Ano Oforisuo ba me bi wo coffee room wo yada pawo. Ozo furu vitamin choma no. Okay. Wọ́n jẹ́ asema mo kẹ́ ọ́. Yẹ futu di amanya ni ana be kan say mo kan tra. Wonye sikeye. Wanye bia enu je se chenchina fa o ma so kwon. Ne ko fa so e ko fa kwan bia enye so fa ko nya bi o. O ro ma me eye. E wanye bia ma me so no se ye show mra se rekiti ya ko nya sika e ma me. O nya na mo nyo. Wo fin tete na nya botre na nya kuma babu me aja se onya abotre edwa aboantafia wonu so na nya abotre enya na ka se aboantafia wonu so ya me ni no ye ga ni ska bia ni edi bodi ska bia chi no bako daji Oforisuo nya me nyaduma we SK Bolas ya me ene jere. Okay, hello. Hello. You best my volume ni kwa phone kakra bi kan. Hello. Mpacho temenga. Yanku ya ni mudi baby afrefri. Mpacho free tema. Newtown. Na de mpapa kano watani na. Ba aya na to de bia nti de me pese me bisa se sa ye young boys na ye ba no. Minye skesi na mkodu hwe na skesi ka abra nye skesi ka abra me ni akoma so abetimi akontrol mi ho ade na menye fa ho. Ose say question na de be ya na. Ya question na me bisa me papa. Ose say de waka say me prayer ho nya ya ho no. Sisi ya no ma mpre me ho ba ma nya me ho ena sisi ya na ya control mu na matu ena me kodu hwe na say is custom ana abra me so me ntimi control me ho a me nya ne sen kwan be na me fa so ma me nipa be kan nipa be chima ase unti control ho sesen obozo question onye ni ya e fa le say ye wo bi wo wa kuma. Okay. Wa kuma ebia ya kana asema na ne buofu. Enso no wuska. Yes. Yes. Nti kwembe so no be fa to akontuo ni ho. Na manfo bodi ebia wanya sika no ye remoni. Ba Yes. Nyame na ehira wo obra so. Nyame na ehira me ba ebia na menu kwa ya me fa so adanda na ma mo obi a che ase ba me fe no makoma nye. Eduru baby no wa hwe akoma so because sikado no de eduru baby wadamfo ko ani ku school kura no obi aka bi a kyerɛw nti akoba ne sa akoma na eso hwe so yie what you say. Okay, Hello. Udi baby afrefre. Ye wa mo wa hina champion ba gina so ache dodo. No be question na no den ye ka se wo nya dro na yes kedura. Mo me da se we ka se free bo fa tia se enya so. Okay. E ta cho si kan wa se mo ka bia mo dia se mabo. Ya mi shira mo woni wa pa fu nyina Bishop Lumba. Ya mi shira o. Na ya wo kan sike bi ni hu anye. Ebi ba ho so e sikadro ni mum ya me dia me kan se sikakan no na ye. Esi na meni anyiri ye ho e wa dwumade mu sise enu na nyame hia ye ni a e ba so be ba so oni nyame ye dwuma. Okay, hello. Baby afrefre udin. Yeah, mbaje fementri.
Yeti yantwi. In fact, we program no dey na me share Amen. Monster man what kind of no. My bottle crying me. The section of Lumba. The one was in cancer, and I'm told you, my jeans are preaching when a cherry. I'm sham, but I'm sham now. Was shimming time, she said, be there in one market. I think I'm near Raja, also best one, which my piano being clean. I'm sham won't come on. Amen. Hello. Baby, I'm free with thee. Yeti opani. Program we na be bom Asem bi super. Me say o nya de ya. Na sane na nko akwa o mo ti we say o ko ni e ka kitwo bi ka me ko bi. Ka ko hin bi. Ya me tie mu nti e ho na me say bi sa tie me sai. Ka wo ko hin bi. I mo yes na court now the ba you be say you be more scar be say I want to come public. Oh. Ya me ko 3 days here ni o. Aso was me say this kind of family document na me am say gina ho so we dey fraud. Come me dey any place here Abraham. Okay, did they want jai wo? Did they want jai? Okay. Say what jai wo twa urade anim. They say my job be a pay you maybe your no ya dwuma so anu abompa e na nyame ehira wa fam wate. Okay. Hello. Baby afre udin your papa. Why don't be quiet? Ofre be quiet. Teresa. No, okay, Teresa, ya chia na se kwadwuma be kwa mahene. Nyame tra mo pa ne afutu amode amai. Nyamo kese for Sompa no makan. Because me do that be not the need to net na me to na me se be ya se kwa be yi. Oh. Nyame ya titimusa nyambe. Tra mo pa. Nyame tia se hello. 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 Good evening. My so Kantinka baby afre Me bajo the listen to that baby tap. What say? The listen to that can say me ma kwat. Get you. Me bajo me ne obi aba. We ye aduma. Oh, down we. Get you. Get you. Emunye. Hello. Baby afre udin. This is Papa. Get you. Morning. Hello. This is quiet. Get you. This is quiet. Get you pa. Hello. Oh, me homa no network. Hello. Good evening. My so baby afre udin. Asem Mpe Nipa Yet you penny. The pato what mama de ba me. Ya se ubi mukra ya kane enye ya se iketi. Enti yinira ya to abla boy sulu na obi afa kwanta so a obi yan ji ka di answer Okay, I had a friend nyina ebesi edoti ye ka kire odede se sika no de unya bia eye efiri se ye kwote dromra na ya haban de a na awiase abrabo a ye tempete kwafuru sane no ni nyina eyi sikasem ni mum hwe kwanya obefa so a
udi benya sika no saa kwan na befa so benya sika no ene bema empo dachi bi ni ho a sika no betumi agina ama nchirikafo so betumi ateso emfa so yakwa na yakwa computer so je di emra yawo Asem Mpe gu aprono so ayi betuni sere ene abasa enu ti ka kire obi no obi so ka kire obi se Asem Mpe Nipa ye konya pensu anom yo ba no so wonya trase ye obi ka kire asanteman ye obi kire asanteman yakwa computer so di emra sisi ya Abode ade tinema no tutu no oba mi timi kura so wa ayo senior me ye ade adanke ba koda time mi ti de bia me na no mu no she danke ba koda we ye dank extra we wono ma kwa ho tutu ni na ebeja senior na mi sisi nso e mi sisi ene o so no problem there senior wo to ye dank proke okay so won dank proke a okay sisi ya we ni na ebeja sa we ye nyame sha mo njo ba ko danke ba tonic we ma bi o mi pa no se na mtumi na na mtumi na so mi ye bi no we no o chale me kai bo pa sa si ya dan fa ko ke na so se ko pe ya bi betna me so ma me je me ho enje je me na mo janko na fi ese fifi me to ntimi ko amfa me to mpana se na so mi si dan fa to ke aboa me kwa yini na fi no ye ti madam ho ni e bi beti asta je tere boy ya Indre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA agegede nkrato yi ato yo enianu ne adofo no a wo hwe me dina ne odifo Samuel akwankyereda ewiase no ebe ye nkuranhye wo awale na wo pɛ no wo te fa ko no kebe ya ga yi e ka ne da wo so ana wo tɔne ayento obi na ebu kwase a e ya awale na wo pɛ obi na esisi wo e ya akwantuo ana se e ye boafo edien na wo ankasa a wo hwe me no wo pɛ wo haunti ana ma me gina ha tumirika ne hia me awo kumase manhia ahembobo ano ejaba family house ye tena se na otwimu ni nyina na me ho no asem de ne se nya asore eye cancer nko a otwera pogo hu se yiri ya akafo be di echi oni echi no kwem oni echi papa mu da nti no do di fo bae amso de mehu no na me di kan de ye wode a kire ko ne nchen wa ejaba family house o wa ahembobo ano na ko priwiti wiase ewu wa hweye dum na wodi ne be down age ojapade ana bibi ewu ani bi dia mu bi hweme kosiada we ene kosiada dia awo Sompa TV ene Sompa FM yankopon be fa me so ama wo a wo hwe me no wo ye nhyira dina ne odifo Samuel akwankyereda. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. So apomde hu hia wa tie wei oti yaw ewu nipadua ne baabia sɛ yɛ osisi okon wachi kase ana wachi nam otoase onan esi fam onan nimu no ana sɛ onan tu baabia da ɛyɛ wo ya no one family clinic etu ne ho asi hɔ sɛ honam yaw ana yaw nko ana obetreati ɛne yadeɛ kwankora a agye nipa aboso one family clinic the pain expert ɛde abibiduro mfidie ayaresa kwan ahodoɔ pii ɛne nhwehwɛmu a emu dɔ ɛbɛgye nipadua no si hɔ de ɔyare da fie a
nantie ho aye ne den emfre one family clinic ne yemre fie mehwe yade yentu nheda yemfa yade nhye fridge enti emane count ho ansa hwehwe kira kwan ewo Kumasi Patase Asenfosu Muzama Junction Hwefupraso New Market Suedro Ekwam Krom Barrier Mankesim Asumdwe Fie Fre 0248 331 one family clinic ebusuani nyina yaresabia Prakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne yeye pa enye prakasa nko nuaban ne nhaban bi te se korunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwenunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Heba ni Heroes Heba Accra OKC Drug Lane Dani Heba Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ni Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankra tuemu agiatum Habakkuk chapter 2 verse 2 Training Swadil Liberty Conference February edition weighing in Yakasan Food for Thought for Nina Omayini Yaw Eduwachi Onyamiakua Alternate Study of Fremu February Onyamini Mabishi Liberty Conference Ayamiminida 10th February Anopano Sia Pepe Ewo Jubilee Park Na Onyamiba Sani Wana Hodin Jumedi Achum to 4 Betu Ama Osu West Sunny Abefia Sasiano Minister Kwame Chedu Resident worshiper Minister SK Frimpong Yamami Mebeloch Wobet Suchum Awika Kwansu No Nyankopon Enam ni Poini Omayini ya Wedubu Achisu Apaya Hufedie Eni Wachie Amenyamema Medrafo Utifie Yadien February Liberty Conference Rabi na Opom Tutuya Opona Tabemua Wotupum Yenyankopon Betsuesia Nobeka Chose Shiro Eni Swadi Oh glory hallelujah Bia ehiama wo abribia twabo ase a wobekọ anase dwumedie bia ase a wobekọ no many pan show no wo nse twa woni show bi esa ne ma pa wo de esese wo hunti na de make nyina no wobenya no wo Sarako boutique na ni made bia efele de ne yakono wo eniama ne boda fon se ya ta se yenta de e ma ne mema de enfada de afempa boa ahufade be na wo pe ko mwade ahodo watches meso wo pe chain anasa wo pe choka biara be mo ho sesi edi mo ma no esi ahodo me kana mejade e ma che papa bi se ye shesi a wo de be hye wani enku anasa spray e na wo hwehwe anasa wo sesi biara wo hwehwe efi wuti so e kopem wara no Sarako boutique ya e wo Kumasi Hotel enchamo wo pe Sheffield station ni hwe ni mo ho ye wo bi the mouth ye ni ama na ye credit free tech memo e bi free UK Dubai Germany ene Miami e keka ho Sarako boutique na enjoy baba okay ya obi kacha asanteman ya obi kire asanteman anya asem ketwa omanfo ene mibedi adanse anansan ya tabiri asebi eto ya aproso na omanfo dodo no na se akosisei na obi kacha osa akosisei so a ya na no so akoya asem foforo baba wa bia wonyem abosome nkono a wo free dunkwa baye ababa wan post ni baby ato shene so ama commandant kwa se post ni bayi pa baba wana chew efri se semwa ensemfra na waye edi a kire no no na ye die nim se Ghana mra no kra dia posifo ho na wo efri se wo mo na bo Ghana fo ho ban
ekwa bi so aposifo eye adwuma pa ebinom na eduru bi ana omose prosi adwuma no eno ti omafo dodo no ase akosi senti ye de asem no sa ba ya prosu biem no na chese pips Mr. Henkra wono na pempi no ya woboa yen ede asem no eka kire me se asem no ababa beduru wo mo ho ene ye busa se tie pen anamo pen ena omotu afa ho na empokura no posini ba no tie pen ena commandant waka kire no e wo takorade dunkwa ho eno ene asem wada ya proso na nwumire efiri so manfo dodo no a ena ebusa se akosi pen ya tonkra edema IGP se pa pay dampare sa baba wan kasa no police mra no peso obusuo wono so de na wo ye no MC amoba mo hwefiada no ababa wanu a wo ba ya no onyem no posini no mo fa no to TV no so emame visa sa posini no yenye bibi mfa ne ho a me ntiase ne na matiase chena ofaluba kai sa posini ba no Oforisuo me kai pa se mze Monday no kra na beye manimisem ema yede ya no tu mu bi na Oforisuo ya na me hwade eku na etombe bi ade boost me kra ema me kasa panyini ho a etombe bi a mi nsuru eye ne ma bi sei se metene kurum ha no se police ni be ya yesi na se beta frache aban mpanyimfo anka hwe ankyere no IGP anka hwe ankyere no the commander anka hwe ankyere no ne yeto ana story foforo aba timamni bi abuninia na mtese yesi yetim ache no o wa squad mo sa police fu nya me di matem sa na me di matem no me yimi yem na ma yem mo nse ma yem pa sa na me ka me no kure sa na ya na me talk estatia wa hwe ne edi kan si won timi nkomo ase da na de ndingu abono mo nche no na ma kire se etua yonko ho a ya wo si eduaduam mu nia na mra ni kura no onim mra se nya de ese no aye angesi leadership by example why ne sa baba no woye commander biba woye ohini biba na no ya musango woye minister biba omo na head the protocol me fa ni police e bia no na reason dia muntimi nkan anim muntimi ma ne punishment bia ebesi na etimi sa na men kasa but men tise si anya baba we hia ye be chi obi wodunkwa se wabo ne yire men twam mani su video se ye be chi abrante bi se servita frage woni ne maame ako woni we ako enye de nenso aposifo na chi nti me kan se munu because one why is aposi ni ba ne rank ye sei adwumadie be no wodunkwa ho why na ne ba no sini ba na the TV ne so asam na se kire ne sei edi na esie na ma ya mra foforo police adwuma fa do she uniform no ma ya mra foforo police adwuma asa mra no ka cha me Kingsley Gokubu acha me tie say afedi aposi foti me bu apemfo eno fosu onye obai die nkwa na tisawo so nya asem ko police na no nti akoye bomba asem yi eno so the same oba fosu oni a asokoma mpo bomba ka bomba asem the same oba especially man who police mu dey half omumu ade gugu ha omo wabeto asem no wanimu especially ukoro oba na de ukọ ya oye oba ni ndi biso say ni penye police na fa no na personally obehunu ne awote an go ntimi ngase wa no obeye ne ope no de akyerew udi sade a wo ye airtime udi so betuma ye onu yakuma ofie no odidi kyerew because wakoduru aban fie ho wo ye hwe nye ye asam ne de ato so wakoduru o pesa wo kyere mu kura ba wa kwantu go ye mpoga num kasa kura die mi wa onim ade ne ba bi afiri mi de oyem sia me hawo mi donya mi ka ko na mtezo so oyem sam firi sam asama de na ye se ya me hawo mi fa njewo ye kan ze aze ya kikadi agro because nipa bi ya bufu fratas for ade we ya baba di monyamfo pa ko bubu azise uyeye mi se da mi hu ne ko hu ne nim amfize se ne nim onyam sa na adwene mi se na adwene no enyanyam sei ni sa adwene se atoche because sabita fratas se unya posi ni a waboda mo a anka wo na mra kura wo untu sa na mo ne da no matter what ka buru so ansa obetie nipa no bia ne wo kura yo hi obetia no ewo ho na to extent so oba wanyem osaye oba bi nim nyinse mu yaw osaye ko na bosome nkruza sa na ya bosome nso kura repense wom ni kuru nsa ama na aduane ni sa abra kura ogina wanim se no wadidie se no wadidi you have no idea
Udi wadi bi koyie ma wunti. Wawali bi koyie ma wunti. Sabeta frache wabono wafa ahwadi oni abusia. Yo twedi ampo asem no sa na kan wo se aboa woni dua no. Ono na ya wo pra ne homa no. Odi asem na se. Eduko kan Proverbs chapter 17 verses 5 awoka. Wo se oni pa wo sire hia ni wo sire ne yofo. Die to me bia nipa wo mobo no di ne ho fe pe na twedi ampo na odi ne ho fe se woni mu a me se da na bobo ano. So no ampa sum die sem bia nka ncha baba no na commander amfana amfa mra kwan so ana me wo fa asia gibi amfana amfa mra kwan nyame di tuo mu nyina ka so wati ne ya kan no man amfana amfa mra kwan so mu nim se sa na wo se ya nyame obi tuo mu nyina ka ni me hunu obi onya position ya higher position wo be wi asia tina fie so go ache no e se ya bi so one treating gofo yi a awiye ni bi no twedi ampo mfa nchao yale o wi ase de be ngofo bi wo mu bone so akatua no mu twa afona eye hata na awuna ni yiye mu a abrabo sabe tafrata abuwa bi na etimi aka wo anka ba keka de asenga wo ni panyino nso abuwa bi waka wo ya benjuma bi na ma wo sa akonya na watima ye ne ma etesa e wo dungwa ho aban bi adwuma ni tumi bi ni ya mu bi ye gimi taza ye duadua e na ama montade hihya sabe mutimi sa twiti ya se nwan na minim sa baba etwe commander bi mpna wo minim so deti IGP bio minim so deti minister bio minim se soldier panyini bi mpna no minim se president bi ba no so hini bi wo faase no na this stupid act akoso wo du gwaw up to ne yengare police ni ba abo pemfo a ono ye civilian na ode na asem aba ebedamo na asem ye di ene sei we ene sei ze du gwaw ne ho ha pa ho mu ha lightweight obi abetimi di bibia fa ho kwasele me budu gwaw hini ye bubu emra na wo ko du gwaw so so mane na mo du gwaw so du gwaw techem makoye comedy wo ho pen said ya police for be show mo ne awura mu a obi ntimi medi gwaw asem njo na mfize police ya wo du gwaw mu odurupa se mu aye hard time wo bibia na pa bia fa twam du gwaw ho ayefo so we yetime senior ntimi fa we nye police ni dia ene ho afo niema wo fom wo ho police dia sabe ngire tuma ka se ye fie nsu wo mu kakra o ndie nim se dia police ye nim onyama mu oduro commander ne ye wo fa bia di bi pen ye nim se dia tie ye nim a mo ya straight ni wo fa ne cho lance so kra na afra na wo mfa on ka bi kura on pesa dia no kra tu be discipline akwasi men se du kwa Asante Radio commander wo call retire we discipline nanka na watese ana me am wo faase go bi wache ati se police ni ayese no akana no atu pepe commander dia na na me am ne dingo menti asem na se besine menti asem na se besine ati ma me hwe uniform ko aduma enti ne yo ko aduma otimi fa adwale wo fie afa aban atade na yen ye task mu ni ye to no ahye na no kra yen no me ma ni ko kufu mi tie ya jim tas ni de to atade ma wo che na se otima ye se na se ye chim na mo se mo nka hwe a enya nya ni wo nya no me ma mo ni di ni mo zia de sei presi ni ba ni di ni de sei na no mo mama ube kom no ani kunu ube kom woni kunu ube kom su bia owoye be ma anye ndie no ma se obi aso nyima me anye na nga se beta frat obi anyim obi ni otwa fa nso nko ba ho na wotema wo ko no so de ade bo yam na ne be ma ni di na o ma na ni baso na wi atu ni aba no fo se ya mo so muntimu gimi so ne be ma bia na ye wo ma no na gosia bibia afrim okwa na ngo yi waye wo fe oba kon afun tobrom se oni suban we ye fe we ye didi police we ye didi police e ma ne ye was Abraham my cousin goes on am ndozo am ti o ta wo se de ade ne de ye wesere niam bi wa ya na ensem fata media sa de mi chire o mi hunu sa ban nipa police president MP muna muni mranti muzo wa committee na ma hiti ara mi hunu bia memfa azam ne mfa hunu sa nkofo so ma sa bumna so a na ma hiti ara mi hunu bia memfa azam ne mfa di asem a di na asie
Yabase ni die kwa so ni asere ni aka che dunkwa police commander I salute you this evening. Hwene pa de no pomasibire. Na ye di nkomo ni say na ase nko. Wan hwe de wo half fro na beba. Hwene pa de no pomasibire na miguso ameka se mo fa se na na do dankwa kufu ado odie. Miguso ameka se mo fa se dan pali die. Edu omu so mde djumadie se ahye wonsa. Na wanti man so ano ama na tra me ye nye omu kasa dwudwira. Or they will fire you. A troubles or transfer de ko baby no nanka bia wa bre o se do ba Asante region wa bre o so ko Cape Coast baby a hosu bi nanka was ya da so de wo ko akura because of near see ya went me ampan pu masibre enti ade na ba dunkwa ni bia wutiem post panyini bia wutiem ya wunim dunkwa commander no friend no wo fe kasa asam na me kan da chi nkomo na me ni die no mi bu ni be no maka asem a kire no aha nti wonhwe no mpa de pu masibre na da chi asem nti Opa no krasa mam kenzo momfa me de ka twam dunkwa mo nchebe me de ka ne bechem no maba opa mamu ntie me de ka twam dunkwa mo nchimi abra enam ne kwa so me de ka ne bechem no mabasu bi mabebom dua ni akwa me ba ho me de ka bodua police ni a obachimi anchim kwa mbaso bia me mamu nte na mabetwam na metwam na ya wia no se woto ana ho na se ho Umi ampa no kura na kuro ni nini na kuro ni nyefe na o man Ghana ye nyire ntimi nka mom nye ni yie na nya atom ni pesa me nkum nya ene me nkum di a me nkum ne life no ama kuro ne sei eto atade a ye nka nche na to tawia de ame emoso eto gareba de a ye mona mane na eto kodya ndwidi a me emoso na mo di say ti chiri kuro be da ye fe ye ti kuro mu a ene ya bu soja ni si na bo eya Adams mama retimat mamufo nyina di so mo yetime jai mra no de ahye monsa ono de woye aban ni pa no de motime gina so amene ye buobuo mo ye sa nyina kumfo we respect the law sa na ye nyina yewe eti so obi nso wo modwuma no mo de adi wo bi a sa na wo sam mo no so fam yetia na yi nkran wani baby ayi me wo fa se otonum yi wi wo mo ko bu soja ni won se kan edi na yi ahyaman mo ko discipline wo mo mujina mrane so say eni kwasom de mra show mo nsa yesa buko discipline wona nka ho nyinara na mo de atomo de a mo mamrane pie na totima mu ni no ani ndi na mo wo no so de a mra na yira de nsem hunu na wo Ghana za no de mfra ni mu asam sa na sisi kuro yi mu a yenya kamafo nya obi nkanjire ya jiji post atoto ya woso aye mpe no kura biem eda ya so ato ya de a ye atia mamra na ya adwuma etu nipa na ni nti ne ya mra no a wonkowu kura bia ya tim nurse ni yare a ni nuan beba be je jan doctor ye gunu wa ye police panyini ye soldier panyini ye president ye MP minister ye timam ni de ato na ye tim kura ka to so sika nya awrade ye mfa modane mo kwa siasem say sorry to say this Sani ya de chichiri kuro sa jaman kura na wo kuro no nya yesika ni brefo o ma yesikira durojefo because o ma so nya sika wo kuro ma tumi ya ne awope eye mu act we bi ene man kura no yesa eje na kura bi tifie no ohunu se police ni ba tima bo pemfo ya anya ne hwe a akura no so chiri bu ponyina ne se Jesus na wo na wo so otua connection ye fa ne police go tumi ya ne awope wo Zakura no kan nya ne life ni police enso obekọ akotua brada am ya fa no na obedi nsemu nu sei Wamo mtise be komu abon puto wonimre ba no wo fa bi yo hene protocol na beto na aso wode na gohyem to ati police oni tema ka police ne nurse de doctor de kani po wotima ne de ne ye obi di nkomo to ne butie owo passion owuso bi akọ amane ma na ye ne ya omo ne de omo ye duma ne bi wotima to ne butie obi ansam abua ne pepepe Muni musuba inti Yesu firi subira na no wa na mushi anam ze papa Yesu yenya da ne yanyankwa wanka hwe antram nsam yensa wose mamu ntutu obi anokwa mamu nye obi hehe mu mama katua nzumudi nya wo ye ananya hehe nya wo ye ya no toto ananya no toto medini ho ya pa wo ye menu aba na kene metwa ni dini mu wom mabusuam ze mempo manu ntona no da ne mpokura hunhu wo fa ase no wo ye mamu ne metwam Zunsum ni naji Adia na asie okroma dia na aba ne aka no kura asie ye de no kura asie wo ka wo ye tamfo wo ka no kura wo problem obi kura be froza to obo misro ya na to obo sese asam no grada o mento mo sese wo be wi obi be frovo ya yini ya tubo na kroma de oni ye wu ya be ko mi anu ofa so pimzo tumfo se tu asantema wura nyansabo akwa na piao
wasi mi nsuo no kora meka etuo ba akwa abatumi ndi na etuo eto wan pe dansa boa ne obekọ ya brabo dimi mesuo sa mu evil plan na mu ade ekoso na nya ebo mamane a ye pedachi no wo dia da ye nsane sanimu no ye bogus mfamfiri so nkona mu na munya ne ye no anu ti ye akototo ntade na mamu no anu ti ya mamu sika no anu ti ye tua mu ka me ye ntua me ka no anu ti ye gye tasa de ye totuo mamu no atwene mu ho no ename am kora mi go petu ato process amefam no ba wo go wura wa ne ye ma de ntia ye ne ato ama asafa boya ho ban ade na asa ba so de ntia ye vozo wa bia niam ekono emwa amenye osika no amenye omna zamwa no fosu echete ne yarefo nyina ofosu ahun se the Ghana ekono wan hwe ya obeka de ni kwase okan but okan so deserve menu me no tie yopa me enka simbia emfa ekwan mu ana se yebeka se ade a okan ede ntokwa beba oman mu obata se ati anwen yebeka che se you program kwa ye breaking ede ne so yente a yete anu eno babashia call bank police ni bema atotu ni bro nyame ne boy say onu ankase nyankopon bu ni hwe ya bro ba ko to ye onu ankase de ne atofom kroma fom panimfo hu se ade police na ye no antwa ye ge no etwa sika we ya mama ni se we mama but emra pa necessary ekoso no sika ne be kata so e wo no ma be hu ebinie sorry baba we yo betra ya ne de no kwa danger che maame na no ko iska no because baba no onyam ka ma na wo ana no ankasa ni nwa ba onim sen ko no akoka na sam oba nim the way oba anyemwa the way situation wo kom dan me ka che oba ne se nipa ekon hu nyina ne babi okoropoto from assembly mine to ni kru no so ebesi police station wo ni nyina wanyagefo oba na anyagefo hwe ba ko ka che ne se bidi wase majimidi wo mama me edan wo mama sika se mfanto credit da ababa wo situation na owom de mu jira doye ka ukra mani sika ni bi obi etum na me se la atia basam de sure an ka ukra no mani sika ni bi but oja ka kire ne se wo wase mama di akire no wo mama sika kra mama nto credit da eti ofo me ka sa asem wo se Ghana ha no wo se ne ya ka sika asem se sikasam enoma be sei ena manipa sabi bu fa ba bi o ofoso na mega na hanom minim de Ghana hyenensa yete anom ani yate kuo bi se from pips na kwa lumba buza na pips ko mo ne fo yate se pips wo mu ni nkrofo a sabi apresifo ye de enoma bi a na police ni bi di ensamfo anya ye fra no ye ka se me be se ni yate ka Asem Mpe ni police na no wo asoko man po Asem Mpe be ni pa wo pa me ya no pa ko ka Asem Mpe ntoko beba ya de wo wiase wo pani pa mu di ni pa ho fa pa apolice forma wunya Asem na ko na so mo ye betre anafo a wo mu so ye nipa wo ko ka ebinom ho ebinom kate ba ko ene ko senka tenyane eputu message ye kan a police fo bi tie yen enye wo mo so ma je mo ada na menti ase ne se asema police ni bi ya de na wo ka police ni na wo ka wonu ko ya de enye no eji maku na timika se fat ye nwa ya de o ye de ntwa yi dodo na nti wase da ye nwa ne de sa cheche so wona na de mo de ya ti radio so na sebe mpedwasa wo baba ana unwa baabi ena sabe awo be ma ye ni sei ena wo beka ena onu nanko ba police ni aso mabuna ka wo ka ba ode ena ti kromu anu do obi ape no wo ye ka se mendi IGP wonte kromu afon panim fo bebe nto mo nte sa sebui TV radio aya TV radio to mo nte o mate patabara ni woni obia nanso enkenim se police de mu ye peace officer enu ti nka kromu ha sebe wonnam nanka wonni bia enka odwan kobia ene wo mu wi nyame firi ho a ka odwan kobia ene police station enna ma meke sa asem wo se
Oforisuo obi a me so ye complainant ni who he cha accused person e dey tin America sa who complainant dey onim say sabe ya bome me koye me case dey be e betre video so ka say who ko be obi a ye ntwa hwe who ye say aba report one na me report say say ade aboa ya aboa timamfo say ade a wo ye na obi afa video anase phone na wo twa eno koye hu a ye beje na dey Sompa enka wani mante abayo betra hi na ni nyina no so no ya ne e be sre se ba mai kwasia wo ya nkwankofa wo bai ama wo ya nkwankoba ankasa no mo nyina besi se se ye nwamanum de bia meka enso du me bia sa na sese ba bi wo me makasa se moyi Oforisuo ko Africa na benya zenten kanfo ba ma ne ba na no asema wo de ba no eno ne kuta na enso edu me bi ho no ma ubahwe na bema kwasia bi na sebe wono oba wo baako ahwe no baako na ankoyi o na oba na sa atena hwa ene na wonan enum bema bi kwatim didi wo oba na obusu apani atam didi wo maame mu nyina atam na so okọ bema ina no yeyi no chemie no da ne kom na oba foforo asade ni ti ato no choba obetra o se ko bi so hima woni kamafo oba tutu nanum mu se sintuam na sabin preduasa sanko hini bi ba ana wodifo bi ba police ni ko oba ye na o se na hedan na nim afa we na nim tafuwi na nim tafuwi oba ya obuni sabuni ni gina wa wonanko no na waso obam abunu wo kodu commander nim na panichaw na commander so tewo we ko identity na so panichaw gantampa na discipline na sanke ya chopa na sanko panichaw na ka case da yo baby kura commander flow mo be put me nim nim omo ye ne se ko omo ye ne se ge de ma asem ni mpie etise ge du ya du funu no konka na no ntum etige ne ma asem ni pie no ni hu tan nyina no no uzo kokoto a asem ni kodu koto no wa kwa na ne docket no wono na asem ni yato ada press for ni bi ye no enye omonko wodu baby offices baby ho na odu o ma sema mobo kwa kuma me ka sem chem FM station ana TV stations ama ena kwa GBC nko a ena amanfo me bia me donyanka samre nipa ewu doso awreho akum nipa bebre na du baby nipa bi betan na kana sem wi a na sasabe mpa amanfo fra na wanya sabe ahotoso bi ankoye ya ma ne kro na obi ahu se sabe mpa do se nipa no mu bu ne pre ahya ne bo dia koso okrom han no wobi nya ni sika na otu kwan a bo se Ghana for de ya mutu kwan because you ni amameka sam abroche ni adade ayeko no abroche sika ngugu fom o but mra eya adwuma emra ya adwuma wa abroche eti obi wo sika po betima business enso se enoma bi ekoso because Ghana sabu ni sika ya fa onya we abroche so ntesa eti o man ho so pabam na okọ short ase na enoma we ekoso Ghana nkoa na be wasuko no mabi ni o gina me de ma top police fuo ko ba den oda for me ya o Canada wo se hwe Canada police be chew na de na fakaji wo de obabu sasa de wo fansa gustia na so wa chew fansa gustia so no ndo so wo be do so wa o wi anu achia na ko ba bi aha akura kete wo se me de ma top police fuo nyina na obi ti krom ha krakete no top police fuo wo ba hwa woni ni banya asem wo badu ho no no adika maka me say complainant na wo ko no wonim say wasem ye right but ono accused person nim say de oye ne nyento ko no na envelope kuta no na ko kuro bi so amemodi metri kroni so amemodi no me ne scam ayon boy bi na o invited yet babia no afere se hadi of our ban mensu police fu ni nyina wato wo mo afi wo ye kwa na commander mu abetra no oto aduane amene dia me say young boy kwasi asem sa ya ma opposition Ghana ofo me say Ghana me say wo bit ne dem ameni me no bambia mini problem wo bit ne dem ne wo office kase pa ni mobile phone ekuta no woni nya asem no fa telephone boss kwe masa wo se bom kure ba be fa anansententa no ye wonkrofo ma mo bi a che wo mo mama kan kire wo te Ghana ha na se wo si wo ye no ba akosua na se afia manu bi ba dwene ho na bi ni fie ufranto magwe ni kwaso kwadi pipra gro
ade we wo baabi bebre wo kwa hospital se bi wo so yare na so ko na ni sika kwa e fa so treaty madam fu was UK okoto ade no wura supermarket wo no again na wote broni na wote wo no de wo si welcome no me wonim say as a broni no open na dabi we welcome the good but wuni sika en welcome kama enya dwuma da enna maga na esenke no eti akwantuo de me se Ghana ha de bia maka na mmomade am de tato na me de masema ba Oforisuo ma me nkasa asem amafo tie sha asem oye pa me advice obi aso obi ntwe sika nkokun obi da bo obi du so nkwasema ebe better say obetwe sika no akodam de eboni dua ule bondua na nanan mfro me na make show abaya better say boni dua because Oforisuo me make show say kwatwe sika kwatwetu a wutwetu a wasema de say de ya masa obi ene obeka bia ma oda baduabo ye mfro ba bia da nanan mfro wa ye busa di enti na bodua me bossa me ho di sama bodua le sanya wo a edi enti ena sese how na wo sama me baby dabi me de sama ho me tie ne kwakulu mba de asema to so mobile phone kwakulu ne wafa me se me mfai okay na me de asema to kwakulu me modua me de asema to so na me busa se me mobile phone me no netia ebi kura me metwe ho na kofiri kwa mu bi be faaye meka nam so kwa madua me kwa yi ma desire me yakrofo yes me bodua sa mo se nyam na mafa na se na panya eno ye better than say kwaku apo na makota the form na me de se kai da wo no na makonya se menya bi da me ntu obi afoda Ghana ma me ka se mkiro me se wajimi akwase bi bekum woni minyansa akwase bi bekum Ghana yetana according to just a budua no amina make a Oforisuo me se ade we me se me advice obi a watwe sika kum obi bia wo wakonya asam wajimi Ghana na kwan bebre wo ya na sole na ka obi se we de ni pasuma se obaye obetra hai sa lady police ni bai wo deserve se we wo body dua na no bi cha de mama chebu kaka wo bi sia na obi bon kwase adua sa de ntina wo bodua na ode ne mere ne madase tio ade nipa ne ba na asem obeka kire no Oforisuo se me de anyanta na se nsuo bi eda baabi abodua me de agya e wo kasa me kaaye na me ntimi nya ade na me se me de ba ma me nibi na ya me de ba beda ase twede ato na hi o Oforisuo twede ya to na hi to obi timi ju obi ntokwa ko nti ase eduma bi na police ni kwachi obi na so wo nkwa e wase because we dey bad nkwa we police ni abu obi ya anya ne hwe na me konya asam kakra bi na ba che me Oforisuo me wo kilasa wa re police uniform na begu fam obi mu obi kwa ana ketibon so mo bu mu kwa etedu mebia Ghana ha no nipa na manipa kasa maka cho se Ghana the way no masi ko no anhwe ye be kakra no any be from 5 years ko no mabu no sone a esole ampanifo no ye nya no yetimi pata wo mo because some shaman for bo oba office onwia ba ma bi ana oba ba ma bi ene we happy a police ni ba ko hia na sabia fom kwa so a ana mfiche ba bi oba hwa ma no on twema ne da etimi na meka obia yo bibi se wabo timu po se wo kwatwe sika akokunu ana wo kwotete baabi amia boni tu ana wo kwotete baabi na wo kobo pamia kunu no jai aye simple thing abeka kakra no de wo kwada akofa na support fan baabi a enkokoma no wo bag kura na ba mi ensa hyem na snap ka ho na de nam nipa du sun kwa asem ha no ya akokoba no baabi abekubia na ka na da so me se Oforisuo ade betimi de atete no na de Ghana kokomu besu fiafio fiafio ade wo kwia Oforisuo wo so fiafia eno ma ekoso Oforisuo etan obi timi de ade ya wuni sika wo bedu police station ya wo bo koko omo bro go be ada kanta wonyam pata ya besa do hye kanta bisu ko sika ni fie na wo ye na dwuma na so wantwa wo ka ai bra bonti besu wo je fie o se so besa ma ne gans Friday ababu am ye de watum nyama wo boni dua wo bon so na mo no polia akwadu abo na eda ye nyam yo Oforisuo me kasa asemo se obi ni ni lem ena ese ehiafo no ye ni abre ehiafo ni abre Oforisuo because ye twe ne tan sika ni enya bi ena Ghana sika no akodi one side nyemo me se ehia me na me fa me right way na se wo se wo do obebum kwase abo me ho abo me afa nwadi Oforisuo
me man kan cho se ko twese kan anakofa nipa me enkobu nku no de enka se oni nipa somasi na nya asem e na oka se twan na obehu tiade echi wa wuda nipa somasi na aku no oboni abefa ne ye doso ne ye do fa ne ye do nyame ampata ne do akotum dabi okay do nipa ni dua oboni dua opon ko sama mo ko sama ye bedi mo asem tia na Ghana nipa di sefo asem ye kan nye ne Debi amenka sa asem wo se ye chaka asem a enka ye ba me adwuma no kra ye forma ye se ye ka wie ye na kade echi ya na ka ya police fo na se wo hene bi ana bibi se ya na ka message free ba bi aba eno am use story bi sa story ne mpacha wo na ka da na mo kwa no kom the feedback head abra ye wodi e be ka sim ya se ye boa sabi oni bi asem ya ba cha nsema ya ba cha from da ya ba Sompa ensem bebreba ya kai si ya sovu bi ebu onso asan ko bi so yemu pe bi asem edu nkwa ayagan how enko ba bi anya visa aha to du nkwa anya visa etimpanifo signa bi nkoi komenda na ono signa bi nko ho se yeri su case bi wo Sompa du abrochire ko ba bi a etudu nkwa obi ahwe bi etikro me from panifo signa bi nkoi se komenda edi asem na esi wo ne ate asem bi fa police for yes police ni ba bia bo pinfo bi enti anko besi ne ye da so kasa sa asem ehu na pa me entra ne anka asem ntia na ntia Ghana se wo ba hu se program ma stop ha ya baka de bia don pa bia omunya ye na yesu ye hu ya kwan se wo ya ntwe sigan ye enfo bia ma so o kame no anka ne kwampa so be very careful me bodu akun okay dia no so me pem mepem dua ne pa ma pa dua bo wo ba tobo wo de abufo bodua e sa tane ba so tobo bodua tobo bra wasi na hwe wonsem na wo kan ye na ntane dua tane na no ne ya ka sembu ha mami ya obetena yi me ekom ti o oba ne se woni ne papa na ti ase ne kru ne te no obi fan o so oba ti me ka se wo ba se wo ye tutu ni no akajo sa megitum se me tutu ni Matias ye nyama wo so se wo ba wiase no se wo mo tutu da na se be ma bia mfa wo da gira ekuni pa de bia ekuni pa ma me no na sama na wo ka no muteni o wo se mo se wa fa ni kurachi nenso ni kunu waji atum ni kunu wo ye ni kunu na nya no eya mo papa sa mo wa fa no wa nya no wa ye ni kuna e kasa kwa emom se wo so fa okurachi da anaba ma bia mfa da oba bia tutu ni ye ne tie wo fo so pa ye ne wo dem am obi mu edua wo fa irachi da se enya ade ba chi ne tete a o adura chwa kwa tie mu da mo pa mu kumi da ma adura chwa kwa sem me ka me se mo pa mu kumi o da adura chwa kwa sem se ke ya nwa da adura chwa kwa sem me protect mu what omo ayi event MC afo omo wo yi wo pa ye nko ni enfa ko so obi aje obi bituma so mu a masa adu time me se wo ti wiase a di ne kura na asem na wo ka no kan wo se no asem a wo ka che wo nwan e betim di so abra wa na ana fa mra akwaku home do kan as much do yeah guys na da dra to akwa sem unia adia ba ko a Ghana mpanimfo bi nwene ho ya na ye mekra ya ne se ye musao His Excellency Nana Danko Akufo-Addo uswa a wo hye yafunu ena nanka omunya police case ena yekobo ne maame a wonyem Nana Danko Akufo-Addo nanka Nana Danko Akufo-Addo say wo yafunu ma ka this generation ke president we musa IGP dampare ye nyem no sa me na ye from nowhere ena nka police ni ba bi kwache ne maame bro no and we pon sa akoda no a ankene ye wo IGP including commander wodu nkwa plus oba na obu obi no ye wo sa ankoda bremu ankene wo hye uniform bi se police ni muza ahemfo akase etie ye nyina se ne se de yesi bo mu din sori akonu aso mo maame no nyem won na sebeta frache police ni ba bi kwato hye maame so na nka opon no a ankebe de nyanene eno na masa asem to obi a dwene ho wanya ya wo ne tima bi watimetu anamo esefata yesa untimi ntuda ufoso yesa untimi ntuda da bia bebu atanjia da bia wo beko no wasa ba besi waji
de besre wona etie ye ne se mu ye panyini uwo kuroma menkasa wo de wo kwaduo ento ba nsa no aye ho kɔ ento wo faase ansa no aye ho kɔ ento ni ansa no aye ho kɔ ato obi de na ato asime dada jama me heme man fra me ntoma me da fias ma me sra me ekom de mama meduane ani wose ajada bɛyi ni anya wose wanya ama onuano mu nguma yi mu ni wonim sa abrabom no ebi nsa bɛ wo soro akyen bi etu a wo nsa wo soro ye makuma yi respond makuma yi kasa makuma yi o kan bible no baabi wose biewano mamum biewano mankyirima ye gya won na gie biewano wo biewano fa bu atente ne di woni bi asɛm ma no die betena ha baya ya bu no onyam busuane o bare awurade asɛm nti no ye bie ya no akwa mamum ani ni petete saa police ase abonti obi anya kwa ase opemfo na asɛm o kan nyina obo no kro penachi na yetim de na betena Sompa wa ama midimi nkoma me mpenkwa asɛm midimi nkoma me mpensem hunu bia wa abonti ne ho midimi nkoma me mpensem hunu bia ho oba na tima ba ha ye de na betena Oforisuo wa so de na ontu na mo ma ha ado mo sisen ye de ade yi obi be ti se ye utivie se omunyai ne omo kan na oba na kora wanye be kora me na wo me pendo se ye za no ga me penachi na tum watima anyem obi ba na mba bi o modam onne ne na mba bi bra fia o ni ya o bra be kasa asam ye de se ye ni o mani baba akofo police ni abu obi no o complain ane ye kwama ne se nya ne kwan no iti sabu kura wotima ankoba wo bie ne nema ma ne na dapen wate so wonyem akura he ne yem police ni be ebo no kanya afi na abeka wo case ho asam eso kura woni tire wa wale na ne wale ye ne mo asam pratwe na ne twe ye no wodo ho be frashi asam ye mu ta bra ye bo afi wodo ho be frem sa ba judi sa ye dey wo ba judi sa ye dey bra ye nyi wo lo femfiri wonsam na wo kan so ye ntu tai bra na dia asem kodaba ya ba ni adi ni sade ya tie nya sa abra obi sisi obi ani abre na beto ayampia dia ba betwa kwam ono kwa na ya da fre ya ne ntam ni suntem so onwam no bekom no noa Oforisuo ba ma ya ba sra ni die kwa so sa ne ma we ntwam o me da bia meka me se ba ma bia opeso o ya okra bone ne ya oba bone unim nyansa na ope okra yi a yenye oba abone entu de ono kura afun fase de ne fa gya ne kwan boko ma ne nko omu ye dangerous nkofo de mamboni kura timi haki Kristo ama ne be ye na damfo wudi di agro obeda mamboni nipa nyina dikra no otu se Kristo yada ne ketua bi no o yada ko pace prayer ne bo dina Yesu ba ye omu weska nyina mfa bi nkan na aseda e de ko fa na di ni suo di trini fa papa ne na woza afi woto wa wase me ba mu bi antima anye we ama me obai ma afi onu na wonim Kristo ho hwe no Kristo hu ona kokko hu na abofo ne first e be bo asuafo ama ne ye ndio ba de oni ni diria jajimi no ye tufu bi atie ntiafie kura nkankwa jasem sua bibi firim ne ka so ba de ye kana aka ne ye ode we are proud me na wo kura me penache no Oforisuo obrani ntiasa na me ase we boss bi a me kuro bebre da me pagya bi ndi omumpo mo asema commander mpe bibi nkamfa ho IGP mpe bibi nkamfa ho esa ni show boy ese mo be ye nyina mfa so be ani so okay ofalumba na no asi na dia mama ba wuram se commander obetua bibi afa akoye bibi fa ho si ye di kuro jaw na wantumi ahweso ye da adwumakuo bi jaw na so wantumi ahweso a ya gifiri wunsam me we amokasa nya me hwemu din na mokasa na mai kom na de mesasi ma no na ndo so ba yokotopen no wa yokotopen ka so ba yokura se yanyi na chinye transfer ni bia koso e wo ofen so entie se transfer ni koso odunko no entie ne de ya hwehwemu a kire se aposifo ni bia che entie adwuma no mutumi nye na me adwuma kuokura no me respect wo pa no aduru ba bia omo de hwo mo hierarchy no a enidi so no efiri so eba fam no obu wo mpa ye police adentina yimre make us asem we commander wa wodunko e wo se transfer no e koda nyina se wase wo ba mi ni rank o rank so che no mu anka sa wo office ya air condition wo ho fridge wo ho unu mai so water kama carpet wo ho ya fra wo ba yi ma na ba ya na pa opemfo ba ya chawa wo gina wanim se wontimi pa chawa utimi hwekuo no so utimi nya commander wodunko o rank kwasi ate so ba fam because you cannot control am wase
ɛno ti me kan cha GP sɛ commander o dunkwa no ɛwo so yiri firi ho no pede na ne adin bi kɔto ho o kwa kɔhwɛ no akyɛ ho o kwa kɔhwɛ no akyɛ ho na ka oba we adi nsɛm wansɛm fra so oba pemfo ye nyina kra no obi anim sɛ oba pemfo ye fra na bai nipa adenti a odon saka na ho mɛkyerɛ wo na posi ni ba wono nim de wonim mra no wato ahyɛ ne so wato agengam no yehu sɛ ntwa yie posi ni ba po ba ya kyɛwa wo commander ye de dunkwa wa hyɛ wo nsa wo bambo mu no ano ti so bi kura koka say commander wo ba you bi no kura no a ekwa bi so kura betu adi atum a ensem enfata ye be sro adwuma no say wo so ye post ya untimi nya no choleta resign no mo be enya adwuma no na memfa bibia konkose adwuma no obi wo ho a 31 days no wotwen odo a wode ye police no eni ho 31 days no akogini sika ye tua ne ka eno na Ghana ekoso protocol no adwuma bi wo ho a onya akora wo ye adwuma no no enye na adwuma no no a enyankopon bo no ba wi asese komeye no no adenti adwuma short adwuma ni ha eto kwa koye post ni bi eno bi na esisi odunkwa no eno ti me ka che dampare say IGP say wo mara ni kodunkwa bi kodunkwa ho no enwoma ekofam entiti akora ya titi kra ne say wo ko omo side galamsey sem no apostifo sika omo jeje no etu kodunkwa na ta afifa mfikira wo beto amenam ho sei eliko ase basa si aka dunkwa akra no Ghana kra bakosem no dunkwa denchira nye ho omo odin ana na esa apostifo ma ho etutosini baba wana kasa de ese kwakui ni trinye nananom so kra yi na se atwede ba bi obekọ bia ne yi na se atwede na se wo sa wo ba wo awurade nyankopon se eno ofalu ba kan no se wanhwe yi obeka de yenka na anwumere eno ti media me signal me de ma GP ne se o ma na ni nkodunkwa etetitia duabo na anane duabo anane nananom duo mo hwe yo mo dani se anane ababa we nsuo yakwa wo so eto be kwa wo so no kwa bi so na nwoma mu kwa diama no eno ti mesra GP se dunkwa ho no o ma na ni ko na me ka kira Mr. Ahenkra won de me amadamfo no se wo se peps for so case yo hoda da yesem nya na munya ne tem etetetetia me amadamfo no me man cases pa ai bi ba ya ha eti so frɛ na aka se case no abeduru ho a ye ne tem eno na ma brochire ya brochire no Asem betumi atra Ghana court 2 years esu broni betumi aye ni 2 weeks se ya hwɛ na ya anye ye Ghana ya ne land yin ya hwɛ ne ya anye ni ya ebeduru babi no ebe chisamu owuwia na dua no ya adwuma entinananom kura no mani Ghana ni ye kwa bi so ene ti media me da so gina de me gina aposifo ni bi ya adwuma na so ebi egu omo ani mu ase hwede oba wi akwakoye anya sa asem enkuwa o course be ba kumienu miensa bi ababa police ni ba we kro ya amafo bonu kwadu alade na nko na odi nko na yetufu awomfa dunkwafu enim no mfrani emu ne yekoso pa chese wo kra yetufu kra na chese wo commander kra ti akoda we wutimi ntemu no se wutimi ntemu no dia na wo commander kra no so free wo akonwa so dunkwa ho aya samu se ya hwe ya o man be se ye ye die nim se oba de wonyim a o ya bai nipa a chese wo kra wo yire no no utimi fansa nka no ei posi ni ba wonim de ato ahye ne so ato agengam no ebesla GP so ye bi wo fen so de a o me teneka na pepso no me ente o mo ka efri se asem we no mani die kire papa efri se me mani wo pemfo so pa na obi a wa wotache mani wo mo so hu o ma na me ro aho ko ya no mo nam ya hu obi a wa wotache be na otwemi nu no duo mo ya pa na oba pemfo a te se ababa wa we nana djuben omunyina etie dwumadi we asantema pon da ho
no umnyine tie dwumadi ma se message no ene na ma de no so chese ni braba enti IGP ya tonkra falumba IGP be na dwuma person be yo madwuma na ya ntu o monka tete ya ne obo heba for enkotwetwe nkomo simadu so emra sisi panipa memo akwaba pejoso minia bibia bokode nyame adom na adwuma no so ba hwemidi mani abre ma hiti pa ya asisi samni aponti na e wa o asisi samni apo da bi ya ma ne nkoso da bi ya nya ne sa ye kasa se su wi no a na ye hododo ya obo heba ne babuai sa kwa ne so o sa de preke se pada betwa so amafo ni di akire wu preke no enokre almost hono research na just ye behwehwe ni padua nim ante sa mpasho sa pe ansa na mu de adura kan pa koro yintie o yo obo heba medical research center be fa kwanya so ni acha Sompa atiefo ne ahwefo ene anwumrei na seneda enim no yeka obo heba da yatwe adwen asi cardiovascular diseases na obo heba ye expert in cardiovascular diseases na yeka cardiovascular akoma no ene droben ahodo a moja efam ediafo sane ewo ni padua nimu enti tumachie bia ebeba ewo ida se wakoma anase droben ahodo a emoja efam ediafo sane ewo nipadua nimu bia no obo heba ye expert yakwadre yie ewo saa ohaw ni nyina ehu na enche se saa nyawa no nko na obo heba yetimi eden esa ewo ho na yesa ewo ho yesa nyawa bebri ena anwumre se utie ye na wodie typhoid wodie ye ulcer ene ekawa ubetiamu saa wodidi wi a uyam beye oya se komdo kakra na uyam so asan eden eye oya enti se saa haw ene ye kwankro ewo so a ana aye dadwene ewo so a tutu anamo wodie ya wo problem ene waware beye 5 years 10 years obi kra ho 20 years ontimi enwo ba entone na so tutu anamo ebra obo heba obi so ho ofa afuru na asai tutu anamo ebra obo heba medical research center na oba last stop odie hypertension e kan mojabro so no odie diabetes asichire yare mentwentwen so oba obo heba ye de mfidie ewo ho a ye de be hye nipadua nimu ahye ahu problem potia eha nipadua no na afei ye di abibiduro krochi aka saa yare kro no odie ni obi ho nani ade san kakra onhu ade ontimi drive tutu anamo ebra obo heba obi so ho nani ne hene saa ni nyina ohawa hodo obo heba yesa odie koko na aye kwankro ewo so na aye dadwene ewo so a tutu anamo bra odie namun sayare ndi bebri tutu anamo bra odie kidney diseases odie liver diseases liver conditions kidney conditions ni nyina obo heba ne den yetene tekra enti se wutie na anwumre a mentwentwen onaso tutu anamo ebra obo heba your branches ahodo bebri your headquarters ewo Nkranza your branch ewo Techiman oko Sunyane a your branch ewo ho Accra Kaswa your branch ewo ho ena Kumasi ha your Adwatu Adumanu ena obo heba asoya ewo Kumasi ya chira kwan ewo na ye hwe bibi kakra afa ye mpreke no ho preke se powder no dia so opaja ni se ya opaja se na chese me ho atome kwa we no emi booster no adwuma papa amafo agye preke atum say ofa ba bia preke Germany for free America for free UK for free enti sa wonya bia tutu anamo na ba bia wo bia no kopebi na yankasa ye mprekesa ye yusu ewo fie ena obo heba yakofa ni wonwrem ena ye de kwansusa ye mfa chemical bia enframu chemical organic purely organic ye mfa aduro bia anya de enframu obi beka se de bia me de prekesa ye aduane dane da nyina ya meka se prekesa ye de ye aduane Ghana hanom ye de aduane si jaso be mo na hura ma nyani dura ho dry word aduane nu ni nyina be yira fi aduane ansa na yasoe
na yɛdi ɛno nti na ɔbɔ ha ba yɛatena ase ahu sɛ ɛyɛ prekɛsɛ no nnuanudura ahodoɔ bebree wom enti na ɛho hia sɛ wode bɛsi gya so nti yɛafa no pure saa yɛanu amu yɛnyɛ no hwee nti nnuanudura ahodoɔ no nyinaa ɛwɔ prekɛsɛ no mu enti sɛ wonya bi na wode gu wosa teaspoon ketewa no baako na wode fra ida sɛ waduane a wodi anaasɛ wode nsuo dedɛdedɛ te sɛ nea wode bɛyɛ tea no na wasa prekɛsɛ no powder no bi ade afra ɛnte sɛ tea no na wanom ɛyɛ very good na mfasodeɛ ɛwɔ so deɛ bebree deɛ di mu akotene pa ɛyɛ immune booster ɛyɛ nkwammoa no a ɛkotia nyarewa no sɛ wonya prekɛsɛ powder bi a ɛma saa nkwammoa no ɛho ɛyɛ den ɛyɛ yɛ immune system no because vitamins ahodoɔ ɛwɔ nutrients iron nyina ɛwɔ mu enti sɛ wonya obi a ne mogya sɛm ɛwɔ fam ti sɛ wofa afuru a on sɛ ɔba fa afuru abɔfra ne hia mogya ɔba na nkasa so ehia mogya enti sɛ wonya prekɛsɛ powder bi a ɛtimi sustain mogya dodo a ɔba no ɛne abɔfra no ehia na ɔkɔ awɔ so ayankasɛ wahyoto mogya anaasɛ ɔwo abɔfra na ankasa abɔfra no wahyoto mogya anaasɛ obeluki timid anaasɛ anemic nti sɛ unya esi anemia in pregnancy esi ano ekwan ɛna obi a poor circulation no ɛnam sɛ nnuane a yɛdie ne yɛn lifestyle enti etimema yɛ mogya akwan na yɛ ntiri no esisi cholesterol ne fat etimi sisi yɛ mogya akwan no ɛba saa entimi ma moja enja fosane yi ewo nipadua no mu enti sɛ wonya prekɛsɛ powder bia ebe yiyi moja akwan no eye ntini no ebe yiyi ama moja atimi adua fosane yi ewo nipadua no mu ɛna sɛ moja entimi nya fosane a na wo ye bema etimi te wo bema yosem so efi sɛ wo ye bema na wo betimi agina so ana ejina moja edi afosane ewo nipadua se moja entimi na afosane ma obema yosem so esote kra enti se wonya prekɛsɛ powder bia etimi ma obema yosem esipi ena obi a ne nase etimi yetitriti ananse ne nsa obi wo osemi nase ananse otenase kakra ene osori a gise ode ne nan epempem ho saa kakra bi na ananse achi no unya prekɛsɛ powder bia etimi esi saa niema no nyina ɔhaw ahodo nyina ɛho ɛkwan obi a ɔwɔ hypertension anase obi a ɔwɔ diabetes ɛyɛ asikyire yare unya prekɛsɛ powder bia etimi speed up o recovery obi timi ka sɛ doctor me da do so metimi ayusu ana enam sɛ chemical bia emfra na ɛyɛ pure organic ninti emfa woni aduru a woda so unya prekɛsɛ powder bia etimi ma o treatment no speed up etimi ma o treatment no ɛyɛ quick kra ema unya wayaresa ententem enti sɛ wutie na tutuanamon na kope obo heba ye prekɛsɛ powder bi eyusu ye numbers a obo heba ye yusu eye 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 and I say 0257 472 506 0257 472 506 eye obo he by numbers a ye use eno no na utie yen enanwumre na ope yen prekɛsɛ powder bi ato na o akra ne hian sɛ ode wani ebehwe eye the Healers Herbal Shop eno no ewo Kaswa Brigade U10 hwa the Healers Herbal ewo Kaswa Brigade U10 hwa ena Kingswalk Herbal eno wo Okaishi Drag Lane ena Eagles Herbal eno so ewo Okaishi Drag Lane ho ena Uba Kumase nso a eye ukọ PFA Pharmacy eno wo Tafo New Road Junction PFA Pharmacy
ɛno wɔ Tafo New Road Junction ɛna Adom Herba ɛno nso ɛwɔ Central Market ɛyɛ opposite Efidiase Station hɔ ɛyɛ Adom Herba Central Market wɔ Ekumase ha Efidiase Station ɛna okɔ Abrepo Junction Arms Herba wonsa ebeka bi Misty Herba ɛwɔ Mrom okɔ Misty a dodoɔ a wopɛ bia no ɛyɛ Mrom Misty Herba wonsa ebeka bi ɛwɔ hɔ ɛna Sompa ase ha ya Easter na ɔtɔn atadwe no sɔfo maame ne afena aha okɔ hɔ a wonsa ebeka bi dodoɔ a wopɛ bia ɛna oba Obo Herba yɛ na so yɛ wɔ Kumase ayɛ adoato adumanu ɛno nso dodo a wopɛ wonsa ɛbɛden ɛbɛka bi ɛwɔ hɔ okɔ Mampon a ɛyɛ Sewa Herba Mampon Sewa Herba wonsa ɛbɛka bi Sofo line Kumase a Sofo line okɔ Tinatek Herba wonsa ɛbɛtimi aka bi ɛwɔ hɔ Arms Herba Abrepo Junction wonsa ɛbɛka bi enti sɛ wotie na tutuanamo ebia bia mabubo nyina no ombɛn hɔ a frɛ numbers no your numbers no aye 0249 761 508 and I say 0550 19 15 and I say 0257 472 506 ebia mia mabobo se wo kwa wonsa ebeka bi no omben ho a frɛ numbers no emfa ho ne ba bia owo ye be delivery ama ba bia tokro bia wo hye bia no wonsa ebetimi aka bi ewo ho eye nkranza nkwaben area ho bia de domase akropon muntitu anamo enko Obo Herba ewo ye headquarters a ewo nkranza okɔ hɔ no ma dodo a wopɛ ana treatment a wopɛ bia hawa hodo amabobo su yi utitu anamo ɛkɔ a machine ɛwɔ hɔ a yɛde bɛhwɛ nipadua ni mu ahu yareko protein edi nipadua ni nya na afei yɛde purely herba abibiduro a ne efficacy na hoɔden ɛwɔ soro na yɛde akasa yareko no ama na fi hɔ within some few days some few weeks some few months na wade wo ho okay Obo Herba and Medical Research Center na yene wo mo twetwe enkomo no doctor yebeda se na atwe se na ede a yebesai ahia wo mo prekese pada no ano de ba wo ano de ba imi booster pa na na dweben da ho hene uti dwumadie anya sanketo a okwa asante Mampon a oba ya twoba wo bia tum TV no edi atwagu ewo ho oba ya twoba ewo tunzuom abasi kontri hima eno no ene komedin na miri fikakra eno ti no yebeda na se ewo sa akwan so mudidi nyina no no mo hwe Sompa Asem Mpe Nipa ibe kokuba ase eno so Pentecost ase wa hona yabo ene kwakuni mom nyina ehwe TV no enya sanketo akwa Asante Mampon a omo fa Asem Mpe Nipa eni agro kakada ya kwa koyanim ya wonipa ewo mamo sa ena sisem ya po no ya ntiase ne wochena so ka ho emobi ensisi obi ewo Asem Mpe Nipa dwumadie ni so maame wa baba wanim kakra maame producer mane trase ye ane trase ye na yenko enfa enko yanim de oba na nya trase de oba no wanya atrase sisisem no a mema bi so wo ho a duru ba bi ensem bi omo ensem from de di ma no ha no ya ntiase ne sele medical kan wochena ka ho maame yene tentem ye bre no oba pa bibia boko de me adomo odin de say ba cho me de ata what de say ata e de ba ata akuya ata free hin na baye ba cho ngenampo obekasa din o kentampo wakosem ne say ya wodi abeda ye say otintintu bafo yen ndi betumi aboa wo ba cho makosem ne say na metitechi mai na abrantie bi behu me abrantie friend say obronyini sare he friend ho kan na obehu me na jawde pasem tu menim na no so skra na wa tebu na me wotechi menti wo bawa na wa ba me wona anyin san ye den ye ko baaye timante no so ye anyin san baaye na me de tu nenim me de tu nenim no ana ka kire be say se me yi ana me ende na me se samara no so me yale ye pa anka me wuni nyina wa mfimi
ana wakana msiminyi na mikra the wa mi iya mi wo mu misaka za mikuya ntiminyi esa mike se minyi yin se ne die besi samre ni samre die wa fimi biem enti wa no free temu gwa batichimai oba bikura oko mesendi skama wo ene se metia sa no de me sa na ja na me amehwa na nya na metuye some of us sit down kentampo nti me ko ne makwatana ho na dan han kura san ba kan ho nti me wa betran kentampo me betran kentampo on sha kwalai miya na me yese me na me dia hwa kwala no ana ni sai ni musu am yale he no na mintimi ene sa kwala nyina na me di mafuru aye na adwuma business mafuru nyina so na me di na madwuma no ne atie no na mitimi kokoto ase sesa ba de ana me de to me huni nyina bema ye muyame mi ko sukro musa ye operation ubia wan fine ana jame de tiwo kra na msi de bi ne ko no mintu amra ame bangin tampa ebe buame Kentapon de wa hono abusuafo wa na se babusuafo no binim wo e wa kentampo wo se bema ne friend say obroni o wa tebubu sabri ameno ka se hin wo no wo frɛ na wo fa me se akora no on frɛ mi se na woti sen on frɛ enti mu ana me de wo ye ni mire ne wo ana wa ba me ko mesendu iska eno ano enti akora ni nya 1.5 awodi hunu no wa mu ni biem se akora no gina ba se nya moja asema nka wo hunu se obana di mfie sei se o June na wanya 5 years 8 June wanya 5 years koda ne ko school no me de to na nim me fila na de to na nim se akola na nyini na akola no so payale nti mama na start school ntem enti me de to na nim se akola no me be se ko school no se me ko bisa madam no na ka bia wo bia no ko bisa wona madam no kura kasae se na wodi scan be ba ama me de akola na start school a me ana aja me twentwen wa na me de adwendwene ne hawo amane na me de tiwo me nya bia na aja me de ahwe akora yi me ya me ye kakra me ne mai bi hia ye na mai ne buwa me ti wo ma me sika ko toto akora no woni ma ni hia sesai be ba cho na me nipa onipa na woni nipa bo be ba cho no obi amane neti woni nete fa he chire mu ye na fasi kendampo Oso nipa na sesai na obi amane neti oso wompena ananya sa na onipa obetumi abo nipa ba jo de mempena enti muana mai no iya ni muana mai no hume ana me ka me problem na de kire no enti mai no me ka se wo muamia ende milo bibia na watodi aba na me ka akora ni school asem kire se me ni boafo ama wo se sa de ya wo ma misika se me nko toto akora ni uniform ene ni school bag na me fa no nko ena ja me ko register akora na me de ko e muano mai no susu na adwuma eden abafom ena me se sa de ya and is it the bema ne wo ba na wo na obi a o nya sebe nya ne nyinsa me kola na akora na wo ti ma ne do akora we be yale ye mai ne ma misika sole ye nyina wo yi me ka kire nti chima na yale ne start ye me ka kire na wo fi me ena ja mu amede tititi wa na mai no susu na adwuma sai no so wo ba kumase ono so kro kumase ya ena so wo ba sisi a ho kire no so mi akora na di be ko school kula ena m se yi na wo ye mi nti no akora na wo hwe de wo mo wa me mo bia ho nti se me nya adwuma se me ye me so kura me nya ni pa me ya kwadwo me nya kura na me de mafuru sisi ate ena me de to me ho ni na nyina wo ye wo ho ade ana da bi onye mo na pabam wonye anyinsa na ba ye na 1 month no a en wo de ko ye ena me ka kire no na wo start ye ya no enti ko yi na ma nyinti ti no start ya no enti akoda se ya frum do ja hoko ye se ne die me ko doctor me ko he ne die nya na sem ene mu a metite chima na me dwendwene ma me ye operation ho na be yi wo ye no operation no se yi mabusiafo ne ko pe scanner on be yi me na wo ye no akoda no ho na tu ni din ti to okra wanto esa kula ida we school amedele ko ye dan teacher ni frɛ no me share that the number ma teacher ni na teacher ni frɛ no teacher ni frɛ na
one ne kasa I say befro message this kind school fees ama when say send na wo befre teacher ni na kra ya dance send na wo befre teacher ni na ba ma na busuafo ya we say one na wo ya na na nyem ye mistake am ye say ba ma na busuafo na say na teacher ma wono na say no mo wo we nti na nsai mu iya na course no na me tracy ya ko school na we mo dwuma no me tracy ya na me ko nya ne wo fa sa wo se ne wo fa bi kire ade ho na me ko nya ne number ema me ka amedi ka frɛ school panyine no ye school no so no ema me ka nsɛm ni nyina de kyerɛ no mai wo mmere mu ye wode aye me nyina me ka kyerɛ no se a ne bi ne wo fa bi kyerɛ ade ho nti sɛ saa de wo mbɛfrɛ no na mo de ato ni nti me wo ha kakra na ma frɛ me wo no so ma frɛ no wa bi sa sa wo ni nipa so mesi wane na wo se han wone na wo nti adidi ma dance no nti sa amra na me nya ne wo fa number ni nti no na me de pressure ma wo fa no sɛ akola no to bi na obedi kola no school fees kwa me de ka enti misre no ne nkasa enti me wo ha no Sunday ne wo fa ne kan na no Sunday 2 million ade mame da wo Sunday 2 million na akola ne yale ade ko to nyoro na akola no so yale na wo yale no na ye hu yale ma nanti ha bra ne kwa mai na bo ame ma me sole ne kwa kuma se da me fanko ade na de ya de no ase na nko mo pese ade ne ya se solo no ti o wa na kula no o twa ti ni na me ka kire no ni nyina ya de ne start ite chi ma na ya se soro nti me ka kire no e na me se woni do de ma kula ni nti no wan fi me na ade na so na me dim se soro na me trase ya nti bana nkomodi die mu edu ba bi abo ka ni bere ba bi me ko na nka nya me pe na me di hu nkomo kire na bi wo ye nsuo me ye wo nsuo bi da ho na me di hu nkomo kire no se na watana zisa na wampeso musa akwala nti se sadia bla na nukura mi kono mai na nima nka akwala no akwala ni timi de bi wo timi wo kura ayo be ya de ne bai wo kura so boy no one dia se woni bobi wi ayi o de ne nam hana pese me busu asem na asem ma ya machi a o man ya din a enye yi na pese kam busu asem fa aba no pa ya ti studio akra so no ye ya nyoma bi enti ana mse me yes anu sanga na samre no ko boa me a nka yeso ye nyina ba bi eden ediri ko enti me ye na wo sendi 2 million ba no yale no ana masidade na o ya wo kodi na chiwade na yale no sai eden e bae kana na jo bitwin so guni so ha kura ida ho na jawo bankom na ba min kuwa na meda na je ba sana me din so gunu so ni na me wo sa ma ka kire na bere di na nsen kura me ka kire ne se wo kwaji obi ade asedade wo ba bi na wan fa asedade ankwa etimi wo ye wie kura na ye etimi 100 akola no nti me sire no me ka se na wo be ka se na me ka ko school fees kura itifi me de ka na branche no gitum so na nyim wo mesi wajitum ni wafanom bisa no ojitum sa hai so mo frɛ na school mu no o ba ne yade no so wabɔ na mane onim sɛ ne ba ne yare me ba ne yale no pempen so no na yeso na me ma fa ne sɛ soro ti me ka kyerɛ no sɛ me da wana jude suma o ka kyerɛ no je ne sɛ wan frɛ biem sɛ ne na ho ba frɛ de benim ma me mfimfi ho ba bi no me busa wo sɛ busuafo no nim sɛ abrante no woni na nyemye anane na wo ye na si mistake ne na de he mistake ne me ye ne say kama na ono no batechima na obehu me no mantresi anko na busuafo mantresi anko nti na me ya na me nya school run number e ma wo kire me se no wo fa bi wo school ho nti o mbesi nkunya na mo bisa no se ha ogitum woni me ya wo ya branche no kura hu ne wo ankasa hu abrante ne mi ai hu na mi hu no ase school ra no se weekends ya odo na drive school ra no school bay atam senior school SSS eno wo kuru na drive wo mo wona drive wo mo enti o je so mo be ko ba bia ona de omoko kan wona de omoko na so wo fa he na me wo techimai wo hu he wo techimai no wo me e fa he protein techimai no de techimai ku ana wo drive na hu so drive na driver this so inside the steer so omo ba ho ana wo de passem etu menim
Opa wona de Asem. Asem. Me tin your mabiasi o. Chese or drive na ma o pe na na say. O bi sa mere no na me ne be ma bia entinti o kan se me o kan sa kire me no. So o pe me no. E na me ne ye den. E tena no so me ne tena na me ne me hia no. Me ti anye na nyi se be. Me yesa kitere nso. Awan kwa ni mu pi. Nso kura na me numbi me da wona. Me ma me kura wa ha se ma me ken obeka. Mpompo nyina bebo me minim na me wu. Mintimi no nsuo. Akora wo yanyi se. Ofa anyi se no. Ni na boyi bi kura on fre. Ebi sam se bia. Wo hote se na mu ha me sai ko ye. Ene se ma ye se nyo musa ko ye operation. Ba no so wantua. Enti se ye keka sika bompa. Efiri so hu abrante no. Ebesi se wo ya obadi be mfinsia se numi. Nje ka de o me twa to kro ntimi ntua. Mene se ni sika se na bedi ho. 5 million. Oh. 5 million. Wonyi me nyina antenata ka wanfo anko. Me se ye operation wantua. La me ni. Wo ye kura ba ya bedro papa bia ma kom konka nyina felefele nyina wantua. Akoda ya de wanfi. Me ni tro. Enti ma me wetumi asi so papers abranti woni wadi ni ye. Woni me ni ye. Me ni tro fangunu sunti kama producer friend na wo kaza na asama kuma ko so se nkamenya nko wa na me enu se nanka me no ye kasa na won se sika akola we wadi afa no me you know dia beba sanze ni ama meka no akola ni nya wan yi ano ana obatechi man no eno bi kura oba atambe ko me se du sika bi kura na me bidi na ni bi mi aso me fo so to kame ho wo bi anase oni bi anase boapayo obi o ye busumi adwuma omotu aneka yesa wuti fi o eso na so ye busumi adwuma no school ana we adwuma school mo wa wa tebubu ho wa na dwene sa o si afre ni sei obroni tonenkra mami tonenkra so wa taji ya tebubu tonenkra wa tebubu wa mami ntie obroni ni me to nkra se de mabele se mabele kura ti to kura no wanya di to me metana hangu ani masimfa nje hwi kuma se anya akola we ya atiti akola ne mu nka memma timi sira wani na bebe akola no nyesa me wu aja akola no wa dwene se akola no wa betene wontene kwampa so wontu ni din enti wontimi nti abofra no wontimi ntene onkra di free kentampa ba ye ni na meka mabo bla betuya na akola ni school fees betuya na meka mabo me ni se me ni adwuma ye nyina fira akola we ni adwuma ye nyina sika me de ko hospital me ko gina store to ton ne ma nyesika guma ni adwuma ye nyina fira akola we ni so sika mpe na akola yi okay ye nwa ba no super hine no ekoba ne sa ya na awrahu agya wo mo pa producer hwen ahoman mam na me homra sisia 21st clinic is yatika expert for so sisia fa usire na kokom 21st clinic enkwana sa yatika yade no otutu ase ya de bibre bia de free trumia no kosu na ase 21st clinic be hwese obema ho atopa orofo ede be yade na rekoda 21st clinic ontumi entu ase emfama na omanfo dodo no adwenche se yatika no nko debi abasobodi a wagye nyina no yade hodo pinu aka ho ena watumi akwa na 15 branches ena wo Ghana member laboratory scan fidia hodo pi wodo be fam kuma se ehwa obviously so ne alpha radio no ne bon obo ase council quarters called junction Accra Tommy Market sunyane kwanza attachment 21st cause nyemini 0540311311 0540311311 miso drink no order for yenko pebinom 5G means and so abusu se cha e wudwa so ne car no ye van no de tonsa no emrante ne mabawa no omune namu ekọ tachima ne kwanza famu hia wo ne tobi ne fa bigu fridge mababo apa ne duduo manager Daniel 21st clinic overseas okwa obenya biato because supermarket abawa sister sewa anamanyi post office yakoto mizu 5G mezani bi mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University yakwa ebenya mizu ene 5G ni bi ato na Sachi Enterprise wasafo abinchi one VIP car park no
ene di ehwe ni mu ye friend asachi e wa homa trufo we so 0246270221 0246272221 kwa quality company limited appointment temu Eastern region yanko ibenya biato KF Kinju Enterprise e wo so ameheya wo pamangwa burusa nim woni enum hotel no ene di ehwe ni mu yanko KF Kinju Enterprise ibenya biato Dr. KKB Herbal Center the Village Doctor yade ba ni ontuntu ase ma o se bramian tonchia eno na ya na ye mede no sa papa we ye wom se amanfo ani abre epizika nanso nani enhye nani sika so sa wo se bramian tonchia enchia no mukura no 500 Ghana cedi obema wakonya no atua ne kakakra edro bia sefata bia no wode be ma hoto a fanisika ebre no yade bia no ye fa enkodai Dr. KKB Herbal Center the Village Doctor diabetes ni stroke no kra de emiatwa na yo diabetes emiatwa na ekro bia tu bia no obemia amanawu tema come to 25 of Kenya say number 2 Tachiman Accra Abuja Old Barrier ubehu Dr. KKB Herbal Center asantimantem apadia ene asantimantem krupo kuma se soame na behu wo mo mekom akwante pon so assembly hona ejedufie ho na behu Dr. KKB Herbal Center 0557346080 0557346080 and 02467169 982 0246716982 Dr. KKB Herbal Center Liberty Conference na said Ruby Modofo ye kobompa ye nia no mpa ye nia dimpa ye dia ye no ma hne ye dubuache ye brim nyame asra ne ho amanfo enam ne so akwankyere amanfo din anya asem keto akura orofo February edition no eno na aduru ho no na se ye kobompa ye nia no mpa ye nia dimpa ye dia na ye Liberty Conference ho na akwa nyankopon betumi ajewo orofo ade bia da ne konua da so bia no damemene da 10 February Jubilee Park ho na nyankopon ebema woso wasebie ifiri se abofo nyina ende omo ani kotwa wisi nyina eba ho na nyoma akonkan orofo anyom tuomu no akuku dam omo ene baba to nyom ama abofo so atumi asa na ayaresa ayo no yare nyina edia na ye kase liborium freedom de liberty de ho eti okode ho dia na Jubilee Park na mekanfo nam dia ma ho yenko ne ne o ma ne yadubu ache enko ne enko bompa ye Kwame Chedu eba betonyum ni bi SK Frempon mebe ochire wo nyina edomani monyam wo nyumtuom eba beta dwumadi wiase wo Liberty Conference na se no ona nyame ebe nyame na ne maso aye ne ma kama pa Express Group efrawo Express Group si akwantu so mi na yemfa nkoda no eno ti se ye pese etukwa akọ Canada UK US no dia ene Germany ne dia keka no Italy so ka ho kone koye adwuma kotinto so ne bi wate Express Group no ene betua aboa ukosua dia Express Group kuma se Accra Tema Isle Gontakwa de sunyane tamale bibia ni obehu Express Group ewo ho 0249000448 0249000448 Express Group of Raw Abe Herbal Clinic Dr. Sampa Dr. Sagro the sickle cell doctor yade be na de kwa Dr. Professor Be wontumi entu ase mam holy heart no diabetes na enemsa yade fibroid no se me fase kanka o debi doctor say what the sick ekoto na where you fibroid bia ma enyintum ye call Dr. Professor Be ho Abe Herbal Clinic no and the abibidru so ebetu yade bia ase ama na fibroid no kwa de obemana nane na nyoma akonkan wona wo peba nyina no wonko hoi na obi sickle cells de niedru sickle cells wo fia faneko Dr. Professor B ho ne kwa kohwe said ebibidru etu yade ase tano so patapa new site ho na Dr. Professor B wo 0243345392 0243345392 Dr. Professor Abi ho no 3 Herbal Center 3 Eco Capsules Coco Master o dia badwa so poma tro se trenu orofo 3 Eco Capsules eno de betumi atu coco na se ama tru bia jaw na ne moja eba coco no na yes answer nkyerene no na nikase mewom se coco adro bi ho a se wonno mu a wanhwe ya untumi entu kwa dabi 3 Eco Capsules so de entesa obi free normal se de meti ameka se ya na dro bi foforo bi dia kamintumi kwa enkasa entiamfo ya ni entrim ewo Colinac Dani Heba Mr. Heba Apidank imeya 3 Eco Capsules Coco Master ni bi atonya dia tu yare ase 0546107107 0546107107 Sarakoba
Sarakoba Unisex Boutique ahofefi no eni deɛ na wobɛkɔ a wopato a woyoba ana wo bema unya bi na umfa NCC ho a orofo yekɔ Sarakoba Boutique na ɛhɔ na ahofe ebema enyoma konkai dia ma party no sesan ho ate ayefro no sesan ho we na hye wache dodo maame pe wache foforo na woyoba so akomu ade no tofoforo wate yibroni sa no wo fa free take mem ne dia keka na ode ebe kumase efa hen news amoni ndom hotel na ben ho chef police station no one no edidi hwe ni mu ye ko Sarakoba ho ni afon kwan 0244797215 0244797215 Sarakoba Boutique na me kamfo na me de amawo kekede ye ko na ye de akoya nim ye hwe se ye ni abrantie no ebetwetwen komo producer are you ready wanya abrantie no okay ye abrantie ni no ye ko commercial semrasisi ya 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mu sciatica expert. Hey, Sewa, me watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afei na mebeko. Me nkrata kra ni. Hey, ani me ma connection ma for den kofo sika dwane ne wanya otwe di musa no. Oh, Express Group adarmenti akwento ayefo. Opese otu kwan kosua de a Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Humacho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ana mi right meddi. Me say e mo wan say nipa nso na me di. Ko be che mi sika mi from kura mo fa bi. Eh, ya se kura ni o mi. Na ura we. Ura ko na sika wo di ja mi say mi from madan so. Ko bi ada mi from mo fa. Na ne ye. Na mo nti Joy Chem Roofing Company Limited kan. Joy Chem Roofing Company Limited. Omo na for the platinum bond Japanese aluzinga. E dey ba man mu ha, ye di bodan so afanan baby a. Wo na hwase ye bodan bi so ha. Papa Joy Chem for mo Ghana ha. Me so mo Ghana, mo mesi na me ko chem Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing. Say the good dance so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chensing type here. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for baby. And crime, Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro, enti maninsanka. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yenyemedu yesuwedru neza shansan. The man in the burukutu ginger yazadazi duri in the kekedru neza she. Inti siyehun and the nimizia na nano wati she drinsan. Onu
na yɛdza yɛ burukutu ginger factory foforo no sesia burukutu ginger obogodo nyinaa na mabe free na computer sim why burukutu ginger ogu sashim jajaba burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor awu no no wanchemfa oye burukutu ginger cheers nze wo so na we from the bottle ana yi sachet kor na fa posoto ano burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside burukutu ginger very nice you Nomunyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wofafuro saa adwadie nkratoi FD ahwem agye atum se eye. Charlies always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10k Ghana sharp. If you are a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899 *9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay, oyo tototu ba for ya boy and tabam yanam soro yesai enam form anuti sabre ya brantie no yenko homa so na yene no enko twetwe nkomo emra sesese sentia wanye moba na wanhwe no akosi se wawo na koda no adi envi ensia awrehu ba okay. Number you are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. What do you know? Friend back from me, Andy. The number you are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Okay, Abrantia no oje penny say oni ebetwetwe nkomo na dwumadi ne kura wo tie bio. Wo tie bio ne say ya Asem. Okay, producer ne no twetwe nkomo no ya chiribi gumpawa so yentie said the Abrantia no nkomo no esi ekoye ya chiribi gumpawa so. Ya chiribi gumpawa so. Yes. Yes. Go call my friend, member. But say, Bema, Aquala, Mission Munoa, or Sadian Sans, I will have Palano. Atano or Sophie from the Basso. But you say Atano or Sophie from Abajo. Also sitting company by. All right, meet you. But so on what I try to never say. What can you say? Masa. Me know na when person a girlfriend no na me know what it. Onyum ye wo so kuya kwa na good name then me call me friend brother mbebe anya adwuma. Wow. Fine. Me know na ti what dey akwa na akwa akotana kentampo. Wa mo me amande. Emu ana fine ma hu wachi. Wo so akwa na yale. Wa ko je adura ma wa mo me amande. Wo so akwa na school fees. Me discover wa o say so fu bi say na discover come so for no na me na me best come na fa come so for ana
Mami ya Osei akra no muni muni ska na ma mi ska na ma se nu ska. Na akra na me hwe na o kan won kire me adekro. Ana se Osei akola school watinya ma akola ko school. Ama wa school fees ya no se without my notice. Usole ana wa fa phone na friend say akra no school fees. Akra no school fees me se friend mate. Akra no school fees ma bo so menso ana se nya abuto me nya ska sabe enya oba no nkwa na me hwe no. Ne ba no ka ho a me wo matre. Enya ne ba no school na yeketwa. Na wo me ma osika na de akoma so fofo adi me ejiri fo ada. Odia kwa niko school ni Bisano orone be odi bisano minka bisano kind kituma fintina me pro busa wono no can was my man school fees do say and I was my school fees in say come you not oh me say so no na beka o can was say my tia bia na min tia bi ana me say do no no can I don't think I made you say, Sanya be a head or catch it out, and I want me was only a Uziska. Aha, me was only a Uziska, Nama send the Amano. Also, Uziska, Nama send the Aman. And you know, the one no says no pass or no minute or pass or check. Miss Anderson, I knew you are cross, or Munis Karma, Mansane, and those cities. Besides, I know this man and that's any. Una bit my touch. Ah, Bisano, so in change here, Bisano. Oh, dear. What all Mania? Meet you, blah. You be soon, you be from my phone, so not be a woman. What come and tell you? Okay. Oje penny say oni ebidi nkomo. Nti ne record no yamfie ni anko papa. Ya asem kese pa. Ofalumba. Osei Aboagye Awurade Nyankopɔn na onjira obi a wotie na ene meka cha branch se penny yitie kakra no nkomodie nyina tiawa ne se ogidi so ne ababa ewo akora wo mo ntem. Na unya ditum sa kwa biso no be ma no ama responsibilities no afa ho na aboa ma nhyehyɛ abeda usika ma ho sebe tafrache ena abrabo ayabo ne mu odene do dem oba ne hunu every month bi ma 3 million enum na otete ye ne ono ade pe na wo kan si ya na ayede na koba so no oba 3 months na send this kada ye kan ya na akofa 1 million na ade ba wi na ade aye fan se buzane se me man 1 million na se ni ko bi sika ho odi hu na so ye kotrate na bantuma ne ye difufu am pa kokoko ne tabu me nsole no na 100 cities o it is a wudi na wi anko ana no panko na se sebe o ne oba bi awo na wo sende komo no nko aka mama 100 cities a aye tumbe bi aye nya nkwaso akeka na ye hwene enye ne ma esefota se ye na asumdie entimi mra odi ase ovozo se etimi hunu sa na ma na ketengete na ebetuma boa ma ne ma akotote e de amaye enti nyame sere ne se brantie no wotie bia onhwe na na muntu esefata sabe se nka mo ni kwa akora yi ho woni na mfie num achele ye mfie mienu be kan obetuma toba dise kwasi ebuo bi na no oba ibu se di da no wanya wasumdie na ato ba bi da bia me ka se okope ho asem na oba akọ wo de a no wafa ho se wo hye ho akomfo for enfan say 7 years and over from we are jo ba asumdie mu no akope oba bi atena ti wutena ona akeka ne awo keka ya kwa bi so no ensem fata na ni wunzo bade me ya na mentiasi o hu moja wunsu wo de abawi ase umbeso be take responsibilities wo ye nipa be mema bebre bobra o monsa nka sika wa abrabom ni asetenam na yese yo maka chem se Awurade asem ka ewo sam se oba benyini ye Awurade agapade ye furumu abaya akatua enti Awurade no opese wo ye ya oja wajapade. That's the reason why enti mpempi se wonyem a uza ho kire bitimi ba wo so Awurade de ade eja wo hwe how care oye na afi wasa wo wie nso awozo wasa bie lucky bi na afi ne me ekosuru bi ko onim so aja wo ba e wasa sahaba na wo hwe no enti se ye hunu sa ne marketing ti wie wa asetenam na sabe ye nyema ye nye ye mfa ho enye ba we nko ana me no me wo mama akoma akotre ono nka ho a edinya wo ba ne nko ana tre ne de ogitumbo ono ne ba de ye ono ne ba nko ana ekina bi no ekwan bi so no na wo da ho na ne wani nna no ono na na nyame apagya no na afi wono awu
na David dasere so ye mu no mfa nya hwio nti won de won hwenwan ono ye kuma no ye hye na ne ye aboa bi nkyene mi because enkantete no koda dasere so ye easy so obewu a o mavie but Awurade bambo so ne so ma hiniye no beto ma na fe na ni nuanom didi ne nsam enti wa abrabom no nkura ya amota ato o majeje mu no omo na Awurade hwie nhira gu won so ntu ya be ma na wo wa mesre woni die kwa so tie manimre ya ti wuji mi isu so wanya wo no nko ya wo ba ne die panamon pa bi ne tufa ho beboa wo ayese nkura nsam hye yese mantam a woti minim se bia wo nkura ngeto abo mbebo agye so wanyi atofe G5 city utimi ye ada na ntimi nua no ofie ada na ntimi nyama oma ada na ntimi nyama akura no se be na ninye sebi ko ho na ko bi ko dada no kasa wa hye ni nkura be ye wate mebro we wa me say why sebi 50 pesos kura na ko ya unsa akura no so wani da so wa rehemu se obi de ne ntaban kata ne so ya etomre bi a ye besere se sunu ye nyae enye untimi spare a emo ukotwe mpra no unim se wo ho nso ye woni ama bebere efa so de boy ho ban afri nyinsen ho etu de ba wo ba na untimi nhwe no de sabit ekwan bi so wo bo ho ban na nka amakura na nka asumdie wo mu no apo ba bi atena na nya kotom na eba de a emebubo sa akọ de busanse me man hende sidi na se ni hende sidi no wura fi se ya ban ye kura ni ne nhyehyeye ete ni ye koyi asate du hende sidi ye se hende sidi biom onko yi ni ye koma ne hende sidi e wode koyere to de ai ene ye tete obi sra wade ye kura ska be yi man to de ai unim pressure wo wi ase light bay kura ye say water bay ye say utiti film na komo obi enda series week a ensoundo ye besere ba bi owo bi ase wo tia ene no police for na di kan hitia ma ze say honhom na dum eyesa anko nya ne ye edu onhwe no ntu ana mo pe se fata na obai su mfiri ne yawo mu na anu obi aka bo madwene ada na mana te ase makonyi nsen afedi wagya yawo no de abo no nko aso se wo mfam wo de wo nam wo ye okay ebasa kama will pay you back. I always say this ya mon transe ase wanya otiri ko ewo wi ase Awurade de anu gya nipa bi obi sisi oni kamafo no kama na ye o kamafo edu no so de bia fa ne nkrante nam ye na dwuma se onipa bi a utriti obi a won triti ni yie no ono so betu aso ka ndi abrante de bi obi a me bonu kokko no maka a kire ne se ahonhoma wo wi ase ahonhoma hwe nkura so ahonhoma edi nokura e wo nipa ne nipa ntam omo so adwuma no ma sori obedi ne ntam asem ekobasa emoa eduhwa na hwa wo ba no akura ni adu se wo ngo school eye wo fe eye wo ba daachi da me bokoko me ba wa abrochie na ye kan ya na sebineska ni theater mu ono na program ma na wo se na me pese me maye na aye sa di ebe se abefra wo me ye omoja no nko ade e chena wo be hia akura na sebe wa pratete da so ebe ka panyi kranten ba no panyi kwa ache ba no ukun evra ne say obroni ba adrawa fo mutu kwa na mu bi ha adwene dodo edu samo hwa musu mudu ba bia mo ba wuro mpieto mudu ba bia ambefo mbe ma ho mudu ba bia ambefo mbe ma ho na wo fo be ma ho awusuro se nyinse be ba no abeje no na wo be fo be ma ho fo ne se na ma me wi ameba so kakra da mi tufu se mu ofia mu ndio mutimi hunu ha se ye dwumadie bi se di asemba ba da futu etu ne ha de muntimi mfa me se ye ne kwase atwempna ye nwoma kwase ye nware kwase me ka ne da bia da be na mbede o twempra nipa no so ne hwe mpra twem ye ebeboa asemba kanyinsen ma ye kra na so de nyinsen so ne we di e twem ma ne ba because amena dere de onyene we unu nipa bi attitude a ye heda ma fa afuro kasa obeka tro se wa fa afuro mpa kasa enu obeye ni nyina ye nso ha ye de boa boyen aye ho ba ne atie ba bi eno oba ye na ne bufu no okwa no wanyema ka to ba bi ka odi upa ye de we abeyan okom na wo bre wo ntwetwede sa enye fine dia ba se ya musu munya hwe ye nkakra ne be ma bia na ewura wa brabo ma ye wo ma no ye wo bi wa sade ositia no unya wo ma no kra no wanhwe akra na ye okay e dia akra na akra nante omuna samwatu o zade wazi tete na funu ho di ni huni ni ade so obomode di jinse goje omuna so wo ye okay iko no to na sa akra ye ba sa akra no wo ya yare o ti ase metia yo ne ma wa o de wo akra ne bnane kama o gina wa obi a che na de nti zamse be hwe no kura otumi za akra ngofo hwe na bonten ma o di ase enso me kura sa agimi sam no menye
se me moja nkodi baabi na ye de akotra radio si na odimi hwe ne ba ntu de wagim ye sori anopo obi ekotokokokose na siuka mu na wakopake baby beje odiminika beje ne fada ba hasesi ano woko ntu de ya na nyem akono bi afia dura yesi akura bi abeye den ya oba pese oye soja wato uniform 4 million diminika de akoma na hye ne yatwa picture na okura wa de nsa no ntu de ya na mukura de ya na de akura ne hamu ya dia na ade efa nya mo fe wo krom akura ko fozu ko adum obako yahuru mpabo ezu ahia obako 20 cedi 50 cedi tu de oyia ma banase ayefe kake de ejimi kura ani a da bia mpese ni bachem za abramu nim ne ye ya anya fe ntinya wakono du awu akura wa ga na onama oya presentable kere obi nkofo nim zo ofri America na bai na me hunu omono ma bi emeko adokwa oti ase efe emafie yefe nti say di power so be wali do a also he is capable to do everything we di ana blofo akam you see e kambra bo ho nti mesre ma no say ya monhwe type of be ma mo ne na ma mo ne bo bra no enya be ma o kan na no kwawo obi obeke kan sa ezo yi ade amakro ye chesere ni nyina ade hunu so oboa woni be ma 20 min solid 5 million thousands je tu fie ya na ade atoto woni ama e wo sa frem sika ni ho nyese ye kan go e buzumi aka tie ye say wato no ba at least e wo say si wadwum da koro sa o ene de aburo so ba 3 million ito uti jiwe koto wunku asa musume so a o say o na hu so ye be ma me no ka se o sra kwase antebo buzumi du so okrintimi nto na sa be ma wo transi anyima ma ne say buzo amuno ni amani ayefam. Okay. No, if the skin kakre, you want to go 3 million. Busumi be your said ye, a saya, and no, indeed, about was our Bema reso no bawa. No one to so or baby do go. Me, I'm here because I go buza, go water. Ubakum say, Uber to 20. Bema and a tintimin toma. Sandy Power was so in the Benham. The trouble in Casa, which any as you, by a cat was say, when he any improved in him, and that would already catch them on say, when you be obey a sandy pan, you say that, yes, sir, Yanene call. The trouble be a mocao, and a sad problem bringing our baby Diomuso. Jabran Jam on any Yamiase. Posini Bano Dunquano. No one semission mupa. Diamond no heating in alcohol. Your bobium, your friend, your dinko, one uncle, Bomma case bima, as Adam was in second to Becas one. Would be non finna to Bobo, moons, young answer who know radio. Okay, do to one and a shake you met you with yourself get to a cry, Oko in Suta, me mamma back or a fellow Faustina, one for you met you with Niagro, a guardian so. Wabo Heba and Medical Research Center, cardiovascular diseases, you know, say Yakuma, and a Droben, one can say Mujan in the Muno, Obama, what was our quarter. So I did be a Falkman who are dear, how will be ano, Obo Heba and Medical Research Center, hepatitis, diabetes, nana, utumi engo, typhoid, nana, kidney, no, a waka. Also, so how would dear boy when dear boy a young call Obo Heba and Medical Research Center when you feed you do shoe no baby I didn't know the drew I can what do menu last stop on this of my medical chrono any the air anymore or ye juma a chuada could see memory that so na no panel so it could say you million no per moon 0257 472506 0257 4725 0257 472506 and no Obo Heba and Medical Research Center. Joy Cam Roofing Company Limited or the Foyer Combo Dabs, we are losing Self-Lock, IBR, IBT, Iruta and Metal Trashing, or the Fonchance Papa, and a Joy Cam Roofing Company Limited there, or the Abbey Joshua, and yet when you be a Debbie, Yenchesi Basabia. Now, our capital for a quadare, I will need that so bo, Peja denim, Amadino, and Munyam, Abakon Kaipa, Joy Cam, the Mekanchosa, Tachima and across Yane Wakumase, Wagatanga Kaswa Tamale, Obu Joy Cam Roofing Company Limited, Yamfra Womu Ewa Homa Trufu Wicho, 0540-125-816, 0540-125-816. I know your Joy Cam Roofing Company Limited. Lawson Beverages, Lawson say, or the Nyoma Pinoir and Abejaso, or the Lawson Law Cam Misha Abejaso, Sa, and now the Lawson Heba Mishan we also Abba, or the Lawson Diamond Capsules, Diamond Peters, and be Abba, Trip Bobby, Lawson, the semi canchosa,
the man bitters no utwa no hangover the biu anyuma kon kai pa hodni ewum anyasem ketwa ice cube no yana hwe bigu ho kama pa duema bitters no na make am for nam dia ma ayu no aponto ne abadinto no nyina no unya bia wa yonkofo no betumi e dia serve wo mo 0248 619999 0248 619999 neko pebi enyoma be konkan burukutu ya bema tu adru so ye burukutu bema nsupa akaka du na imu ma se tinkom food and drug authority or the stamp no se dimayam uni fie du nwatwe asem koso oba pemfo enkonkon no bi nkofa asem ma ho na momo wie na se opeso tibidi na ukom konka nyina no wawo amu nyina no etimi efele dia ene kwanda form 0244 620 294 0244 260 294 no brukutu bemansu ena mekanfo namdia amawo kama pa preka se powder no ena yedi ho komo ni new booster drop yanko adoato adumanu preka no ubenya biato enimi amojahwie no na drop eno no ubenya biato cholesterol na yo ni padum se tenkom yanko ubenya biato ewo adoato adumanu obo heba clinic 0249761508 0249761508 gangan smile vita heba Mr. Gano akatima kapia gro no ewo mpam no ebeboa yi papa asokoma pon oni ruwa bank no eni dinhwe animu ewo cement so kwa obenya biato 0240616061 0240616061 ayagan na mekanfo nam dia ma odi for Sompa Prayer Council Center we ebrimodi for ba akopɛ akwankyere papa no jakokɔ na so aso he aso mensia hembobua no jaba family house na mekanfo nam dia ma adibia kwa rekoda da wa brabo so bia no huhumu asem no odi for someone de ekoda no mensia ahembobua no 0504588454 0504588454 odi for Sompa Prayer Council Center na mekanfo nam dia ma ahotofie ne hen ahotofie ene dankeba complex eho na dodoro no awasa ho yade na wanya ahoto no ato hodin se ho ya ahotofie eno ntinu papa na danke dia badwaso ene wo sa yade no eno ni nuru na bi ene ode ebema wo ahotofie sa na manfo efro chena wo be adwuma opachi number 2 City Life Abisco no na eba ho pe ahotofie no dankeba complex yanko na yinkotu yade asema yade emfede ewo dankeba complex 0266593330 0266593330 yakwa ahotofie eho dankeba complex na yinkotu yade ase kama pa omra samwa Ofoso ma memfa nkoma adawoma se Jasebe otie den Jasebe na mi nwa ba lady a onso ne ukuno akonta bebia mo bia ya chiamu obafia na no me bofo pa me dofo pa me hu na chefia bebia wo bia no onso ya chiawo ofoso amemfa ankai ma amoduro odimfa bedwafo nyankwa mia modro from America babedu anyade na modro se obaba bia na bi ofo so kwa ekodi dwuma be unti yanko Cynthia ene ya ofre ma mo US omunti de asi ene ya ofa se ye mia modro kwa wode nam so from America ba ye anodin enti amodro be bia wo bia no me so menye sare be careful be careful because Madora oba amodro de sika dwananga odi for some baby a wo bia ne keyadu da se chiao ofoso abrante wasensen na ure enwa bai ne kasa wo kasa broken heart kakrawum me kasa dos because be man na fayewum na oshisu se kasa be man ne be kasa wo jane huma na ye man ya no ojane homa no na na ko base mame ka sem chosa akola bia nim se ne mame woska anane papa woska te dru mebi na se ko base ya na de bia asma me ka se kumasi fiem emu kwankwan besu anasa nwa mu bebesiwa enkran nya ba kotwa hwahia akora ne kojana se wanto bia mana eya awrawosem
we nwa be men nsem o keka sika sem a wakai the dream maybe o ha me men 1 million me man 100 cedi 101 masa se wutie ye ne anya ne kwano no mumma memma mani yo mo yadodo e wo kwa bi so me se se accept se oba ne man ho kwan ma wo na se bo ne na wo no o man ho kwan ma wo be ma no hwe no because one se wo hwe akwala na se drum me ntia me kasa no wo hwe akwala na drum me bi na wo ye de akwala na tetaw wusi wo ne de magu so wudura ne de atemdidi a wo be de no akwala akwala no apart from no ye no to ncha ya mesre ya to yi mimi hu sha akwala kom de ne pa na mie ne kwani ya na ma reho because akwala bi an mi se de papa na my moska ana akwala so ohun se ni nwia bi na ono nyanko akwala kuta bibi na wo request ade ne bi free wo na wanto amana na te se na no ma mo de abai ya se free yi bi omo ya e bi she soja tale ne hwan ne bi a she nurse fu atale ai career day Oforisuo mi do nyame se side no e omo de aba so mo ntwoma ba adwen career day no so baby ko school ni e de say ni betum ne se Oforisuo woni bia areho se mo wo wiase ba ko pa eno no akwa ne timi ye basa otimi ya rekwa ni enhwe se akwa ya maami di na bai ona ne se akwa ba ye ne wo jan remu na wo tonwum na wo di asam se akwa yi wonika de o maami antima anya nyina wo ya sha nan hwani di woni akabe oni majata bama broni mpacho e kokwa na ni ya bese no Oforisuo mema wono no mko ma penso a omunya bijaw da bia se wona katacho bema eka wo so omra samane ye kura ye fa ye fania bema wono no tisika ana sebim producer owa badaye ema oba ene akola no wo sa bema no wa wale sam ene basetra ye ne drum bi enkoye nyemom tibonko sofo no ma hwe so mo de o nsanfo obeke kache wa busu apani ana o maame no woni ne ko ma pe Oforisuo obesanya bi ajaw we ya kan obai wo kasanya yawdie wo sugu ni mu utie ne kasa ya ema na ono kwa de tufo bu sa kura ye ba ko pe na to aso ekwa mienu ana mensa me wianu ba na o ka se bi se ne ba magimi enwone ne na twempra na mpra twe no se no amu na kwafa nyinse ba ene ne ba magimi fo kwa twempra because edan ya obama ho bafo eno de asema make up with school fees se woni wo ba magimi fo kwa twempra empra ni mu an ne kofa papa ene ne nkotwe kura also oba wo se wono ne de no ebso okọ ya anche oba bi wo asebim producer ojonso kura na nkura ni suma ma bewi ase ba ma bi so ojonso ada ma bewi ase wo de na nka wa na nyinsa ba it is an atia dia ene ne nkotwe kura enti de wo mani bi wo hono ma woni ni jaso ne kasa sa opena wo hwe o kasa yakọ timi sa wo unyi ni papa obetwa fa so akọ ba ya na mani hu omo study sa de no bema bi betimi no ba bi agya kasa wo wiase nyina sa mane ya na sa de no muhu okay ekwa papa wo bi o bema bi kasa but money reading hu sa de na wo ba kwa wo ba ka ne kura bi a kire no ene ayi friends ayi Oforisuo nam ne jana lady bi e be gina ho me de me mpese me wo ha me de me mpese me akọ beta obi kunu ho me de me mpese me masa ma me nche wade sa word na munsumu nya sa de no obi so opono nko ade ne de okobata ho ye kunu ne kroye ba kope obi so bata obi de ho be ma no hwefie esa hwa awo ho ye se wo koka she no se yo mama me wachi me mfa obi a wonko a ma no de di biti o no oh dabi pato pa ko fa be ma na won kan je so mama vat me woman je ho me wo yire de nanso sabe hunfo do so ye ni nyina enu mom ye better than say wo ba ko fa be ma wo se wo nko a na ne te na de bia wo do she dem bo o ti too bad e very bad the man just had no
me pa me nko amede eye unya nko de na enwo dwoa me si kwan nyemmom sa word no me pesa me wo awo a be ma na ne 10% ba woni ne wo ba ku oku tranwe no nku eti abase abrantie buroni se obi etia won kan chance ne nsam na okeka no ye no kasa wo so be kasa afa ye dai no adumu fon ye pa ne chopi akola no oba no wontimi nhwe oba na tia no wo su eno na de bia na me kasa asem we se uma wo ba bi de yaw oba yi akato ne bro odi broni ne di ho agro na ko na ni a obebo ne dua odi embago susum ko de awu beto so wonhwe yi a wonfa oba da oba ma wonfa da edi abese adwobra o mame na bote broni ne wo ti a obi nkan che no womra me ntase anaso o ma oni ye ne kasa ye nhwe kwa ye befa so a akola no obewe no o ma me nsa o ka ntim fa sisi se na nkura no onyo no nko a ma nkura ne me nsa okay mfo do so ayi ni nyina no nya de okeke kaka no na obe na ni abre o sugu ni mododo na broki ati bi so shomu twon okay me mom mampi na omo wa tebubu nkan kire bruni se onye na adwene se obehwe akoda no na obi kura utwi school card ya wo ka wo ye krachi ni ade na manyoma bibiti usa me mpese mebo abam efrichina no ye be ma producer ye ho adwuma na de sane batu afidie su biem se de overloom be ka no a me mpese mebo akompi eno to bi nka kire broni se ekwa bi so no ho sua nyansa kakra wo nkoda ahwe ho wa no akofa nkoda ya ba wiase kana nye wi nko ana ba ko no so omo maka no hwe wo mo ana ebusa wo omo maka no me mpese mekeke magu so omo maka no hwe wo mo ana so hwe wo mo na wo hwe we dia ene se no me kura be kan ti ma me ko akoma to yem ate ko akoma to yem nya ba ha no bibia be kama why ko akoma to yem 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 na yenko emfa enko yanim abranti bruni no wo hwe ti ye be kodu nkwa police ni ba no eno so asem foforo da apron so hello udin baby afrefre that's hello also udin dey say ya fa foforo hello Ojo yei Iba boni ajuma dase mi jani don kin ma so ti shate ki da be diga about no okay yeti o Ojo brother ma ti se pe ni video ya asemo abi na kan e wule se fo ama we aya na me kan panyalia ana we ni nya bla wu ni ma so ba so Ajizu you know yam na ya le ko da ta na masu on paso. Anu kwase. Da ma pa wa e bi le go ho ka se bi sa se me man 1 million. The 1 million no ana pala so la di tude se so. E di bloni me sa be ha ba. Da to ba so be ho na mani nya ya ba ka so ba ho. Okay, hello. Udi baby au free. Kaza free touchman yeti o. Yo, le bon va se mettre na mi ani ni na de wunya na oti wonche na se wa ma na kuma na basoro do. Le be sere no. Because on say a man me ma fitina mo nsem no. Se ba di ka be ka be dia. On say se me ma no o ma ya na ama akoma kosoro. Nti ebe se yi nya pe no so no so o na se mo ka bi ya wonya abotre. Nti ho de kakra me kan because o be kum no ebi aye ba wati wa mo ka se di ni se e ya o di na ma ne yesa. Anso be kum no so na de be ma na kan ye no ko na be ma ni na nya abotre mo an kire ni from. Nti ebe se ba aya na mo me ma na mo na di ya kem no we na ya na e kan no aya na do so do. Na wo na wa so back. Bani na wa o. Hello.
Hello, Nakambusa so awo. Hello. Hello. Udi baby a free. Free. I am free. I am free. No, okay, yet you. What you? Yeah. What's the matter there? The four part I want to show you about the movie. Hello. Udi baby a free. Hello. Yet you. Hello. Okay. Ye. Okay. Ye Breno. Ye Breno. I better call. All fascinating you need a better contractor, Papa, which you don't go to. So, somebody, a better senator is to Nigeria, who are to Chicago, and then you can take the shafa. Maybe I'm wrong. It will be a city. Partners maybe a young Kashaw, because it will be a semi go back. So, do not a shiny permission maker. Said the only did you ask, can you? Yeah, I heard the person you by you. Said the minimum. Sabi apesa juma na fa akoye protocol send the baby because we be free wa ni ya baby you fa sibi eni pa no ti so carpenter di pa we te na ra be shi di ni ta se te me si ni ba o free ho no ta so na si free show juma no unqualified we me say sabi we okay ahania de ofra juma ni nyina ebesie eno ti no say ye post ni ba no obro opemfo no obi anka na komanto yam ubruni de ya no a tebubu ye beko sukuu ho headmaster ontunefo du ba bia ye de Asem TV Japani sem say ye tufu dem na wantia eni pia bonten eno ti na sabre birthday mienu bi ewo ho birthday mienu bi o ye twane taw enko ne sisi a friend say Oforisuo mia minua awo US me yapani papa Kofi Osuansa sa me papa Kofi Nyankopon e de fie ba kwa kan fie no sa be beka papa Kofi wo US papa Nyankopon nya okese onyimfra dunkwa dumo ba Kofi no nya kese pa I mean show osu kwanta bisa enso se Oma amapoma happy birthday amapoma kwanta we de kwanta bisa na de ba you kwanta bisa amapoma owusu chief producer Asem Mpe Nipa kwanta bisa na de ya sebo Asem Mpe Nipa dwumadie no se opese ode wasem bedan ya 0243585878 0243585878 ana 05520955593 never was embedded Osei Aboagye minimum pamfo ya kram ya ko long time Sompa, dear.